le nna le batle banna kere ba bang le ba boleile banna ba lona ke a tsaba le ba le tena ke a le re le ba tshelle mafineta God bless you Osmango agree ke a tswa le ba boleile a tswa o le monna o qeta o shwa o te o itse tlhabegile hela o tlhabegile hela God bless you ntate modimo le hlono fatshe modimo le hlono fatshe ha ne ke bula ditafole ne ke etsa hore le gone o phuthulwa because ba le piteditse ka nnete thank you mama God bless you ke qoqa le mosadi e mong maobane I had a conversation with another lady yesterday. then ha re qoqa When we had this conversation, o njwetsa ka lona le itjelle hlenge lona ha le kerekeng tsatsinene le hlafunele udimo ha ke qoqa le this lady whilst we converse, re qoqa ka bana we are having a chat with regards to children. hore o njwetsa di wa batlang go hodisa bana ba e ka teng She is actually telling me the upbringing that he wants to bring to her o children. re yena ga ba tlo sotla bana ba hae She says she don't want her children to struggle. that is why a sa sebedising bana ba hae ka dintho tsa ka tlong se ke la qoqa he That is why she is not giving them hard labor. a ra ba tlo sebedisa bana ba hae Akafuni ukubasebenzisa kakhulu. jwale ke re ho yena Dr. November wathi kuye, mistake ya lona basadi the first mistake about women ke ho etsa e ka re bana ke ba lona is to make as if like children are for you, Bona are today ke yours. Mother's Day Today is Mother's Day. ke batla go bua ka mefuta e mmedi ya bomme Ndifuna ukhuluma with two types of women. ba ya dangerous A dangerous woman le mme ya right and a right woman. mara before re fihla moo But before we get there, bomme ba bangata many women, le hoja le tswalwa le ba pepa bana though you conceive children, mara se ba lona but they do not belong to you. that is why Kungoko. ho ba mmamelang ka Motheo FM To the ones that are listening to Dr. November on Motewa le ba FM, mmamelang ho Sister Jacobeta ka Labohlano and those on who are listening to Dr. November on Friday, ne ke ruta basadi ba bangata why ba tlo dula ba suwa ke banna I was teaching many women the reason behind they are going to be left by men. one banna ba bangata Many men, ma leshwane Malishwa, bana e ba ba runa hantse ke lla ka China le yena o bua sevenda le ngutla batho ba hohle children are belonging to us, meanwhile we Bana are e ba having an rona. intercourse. ka nako eo re ntseng re nka monelo wa ka ka morena They belong to us, meanwhile we are taking the sexual intercourse. but the problem In King, ha bana ba se ba le teng when children are now kapa there, ngwana a sa le teng ingani ikona. lona basadi le ba etsa ba lona You women, you tend to make these children as if like they are yours. that is why Kungo, basadi ba bangata ba nang le bana many women that have children, ba focusa baneng ba bona ba be ba lebale hore ha ba nyalwa ke bana ba bona they focus on their children, forgetting that they are not married to their ba children. be ba lebale hore ha wa tla ngwaneng mona o tlile ho nna And they forget that you did not come here to your daughter or your son, but you came to your man or your husband. basadi ba bangata ba tla ba focus baneng ba bona Many women will focus on their ke children. ngwana ka tieso ngwana ka thata They prioritize their children. jwale that is why banna ba bangata ba le siang le bana a ba ba sia au sia le bona a ba etsa se go moshagele a ba lo jaifa ke ba ratela ntho e le nngwe banna ba lona modimo ba bless Dibathandela into enye, your man. modimo ba hlonola fatshe le ba tauweng le ba ileng ba tsamaya le ba sokang ba gutla
ba hlonolofatswe mo ba leng teng. A mo hlonolofalletse le ho dula spotong a nwe bosiu kaofela. Modimo ba mo hlonolofalletse le ho jaifa bosiu kaofela. A ba hlonolofalletswe le ko lahlwa ke sethotsela hobane ba bang ba fihla ba re ba lahlwe ke dithotsela. Kore hlonolofatsa le ba yang ho bo rakgadi mamenemene a namang. I love life ya banna. I love the lifestyle that men live. Banna ba itime monyetla o phela ha ba ka ba o thola. They are enticed with an opportunity whenever it's given to them. Monna o kgalungwela ke tšhelete. The thing that reprimands a man is money. Mothibela gore a ska ba enjoy life mara ha tšhelete ka ba teng. Ha ngwana ko hana dimpa tsena di dutse ka lephakong ka mo. O tsamaya ka tsona. A kampa loki a lotisa mpa kwana a jaifantsa kampa tse kana. Modimo bless banna. And then Modimo tlwelle mamenemenana a ikgethileng ho dula ka tlung ba sa batleng ho enjoy maphelo a bona le banna ba bona. Bao ebile le qetelletseng le entse hore di side chick di nyatsi tsa banna ba lona di enjoy life e betere ho feta lona le banna ba lona. Ha ba qetile banna bana ke ba ratela ntho one o inka ile a o qetela tšhelete a lo jaifa ka yona ile a o qetela ngwana ka ile a molobo tse letaba le le teng a funyana le nna maro sa phuluse phu now so phuluse boy ana no tsamile la bokae o bo khutlaneng fana ka bopaki wena monna o tsamile la bokae Saturday, o bo khutlaneng the following Saturday. yeah no joy boy o tla sala tsa baka sa tirta ke go tla sa tirta se hlahlamang lo itse monate mosadi wa no tshwantse mo feleditse ba khutle sa tirta se hlahlamang ho ya ka molao. Manamang banna ba lona ka bogutshwanyana manamang banna ba lona tloelang ho phela le mmuso e mmedi ya MK le ANC e mo rukrutela yena e mo rukrutela ke tlo etla molaetseng today tebo but la sa interpreting ke bue le bomme bana bao ba sa kgone go manama banna ba bona o bona ke ba ke joka ntwe. But on a serious note basadi ba bangata le pola ka ntwe one le entse bana priority a le qetile be le etsa di responsibilities priority then ha le qetile be le itimo monyetla wa enjoy manyalo a lona because every time lona le dula le ntse le wa rea ka di priority ka di responsibility a le qetile le dula le wa rea ka bana ba lona ngwana ka disa bantwana ba mdisa bantwana ba mdata that is how ka nyala mosadi a ratang bana o feta a o tlo enjoy mosadi eo ko re mmatlele nyatsa le ba jwetse re November o tshilo jole ke authorize mosadi e mole mo ya ratang bana ba hae haholo le mo jwetse ke re ha hlahla mesuwe I'm the only person at the brand in Tazan. Letinela nthe wani basadi ting le etsa ye ka re ke lona fela bana le bana marotse ba re bana bana mo yentsele ba yentsele monna yena but o qetile you forget or tletse o tlile lenyalo 2 o lebetse re monneno o le botse wena o chatile wena hore o tle bophelong ba hae jana qetile la ba fapua bana ba lona le ba tsamaya ka thoko so focus se baneng ba hao o bo le ba le rona le monna ona le basadi ba lebetse gore bana le banna ka ramanyana o lebetse rona le monna ngwana monna ha kena la pile ko wena o heletsa ngwana Sophie tlo fe papa o dijo
Tatiswa bontate bana ba qeteletseng ba inkela bo Sophie. A ikgodisetse tsionyana ya hae. Ho te mokoko o tswala sethole. Glory. Agre Sophie ke yana mme. Ale ba iti ba kwatile hle. Ba iti dumelang. Se ke la kwatang. O hantle mme wa ka. Thero mona e kotsi ya. Bontate re tla bua le bona because le bona bontate hona le bontate ba useless haholo le bona ke re basadi ba bona ba hlahlamise solang ka ntse le ntate wa setlatla mo tla bontso sile mosadi full time le siko ka tlong ha ba le hlahlamise ba batlile hantlang e renyana fela la ka ba kena e konoma ka njarta a sia graf ka mana tlo anke graf ye nngwe a tlo peta ka tlong ka mo wa le kwatile mpomotse wa le kwatile ba rega bo butu bana ke ne ke lenyalo la ka la pele ne ke le bitse ya bohloko ke sia mosadi wa ka ke tsamaya tletse ke tsamaya le bolele ke tsamaya le bakgotsi ba ka very busy ke feba ke jola ngwana wa batho ka bona nsheba ka morahlo a re no hloka mohlahlano ana ska nka le hola nka mohlahlame ona ka tshebeletsong ka mo ene ne ke mo kwatetse mare ko na ke realize mosadi wa ka ona le right she was right nka seng ke ngwana batho ke montshe a bona be ke mo tlisa ka tloa qetile be ke mo sia le mong ke tlo mo etsa matšekelano wa ntlo nna qetile be ke le strato le bagotsi ba ka ke ne ke mo isa ka ke ne wa bana bomme ba betsa matsolo na ne ke bua ka bona ne le thotse bontate it doesn't make sense or monna a ntshe motho ha bona o montshe family ya hae o montshe baneng babo o montshe di cousineng tsa hae o motloso bo motlisa ka tloa qetile bo mosia ka tlong tsa mastratong and ha o tsamaya ya stratong o tsamaile le foroko ya ne dulang mo garafia ne dulang mo tsamaile ka yona yena a go fulwe ke mang monna e sala tsamaya ka saterta khutla ka saterta se se o swaka tla o fa anointing oil ya phungo ka bamphethe ke tlo le etsa oli e bitswang phungo ka bamphethe ha le siko sona ka nyametsa tsamaile ka garafu o tshase anointing oil o re ska ba gabeletsuwa mosadi wa ka my ex-wife wa pele and believe me ke wana ke understandang gore ngwana batho she was right because I remember le mohla ke tla mo thola ka tlong ana le moshimane mong I understand because ke a hopola ne ke handa te moruti motshwane za straw bashimane bana ba le ithuka tlong and then ke a ke sia mosadi wa ka ke a ha moruti mong ke no solve the problem a moruti eo the reason why next time le mosadi wa ka why next time le the reality of the truth why ke next time le yena because ne ke lo robala ntate moruti motshwane e me ka ne lo robala ntate moruti motshwane why next time ke mosadi wa ka ke tsamaile yena hona le moruti masekwana kapa ke ngaka masekwana mogotsi wa ka kapa ke doctor na ke tsebile that's one thing e ke ratang ka Dr. Masekwana ke ne ke ba jwetsa le laboraro ke re Masekwana le phela life ya ka ke batlang Masekwana o tsamaile le mosadi wa e full time ba kena radio full time ba traveler full time ba travel ke ne ke ba jwetsa ke re modimo le bless like ba ngaka modimo o bless Masekwana modimo mo bless Masekwana
because o phela life yaka. Runa, we don't have time for basadi ba rona. We don't have time for banna ba rona. And that is why cheating is going to grow. I can stop our jwale. It all whole. So in short, we need to change lifestyle ya batho ba batsho. Ka tseba lona le batho ba dipapa every day le jaka ramatlo lona le ja bo induna phofu tsena tse thata. Ko baleke le jwetse ke nna motho a tsamaya restauranteng. Kore bope bana go soka ke ba bona restauranteng since ke ya di restauranteng matlo go tloela. Ntate Moshisha, most of the time when we are the restauranteng, but why in restauranteng mantsiba tsa mo chekang o tlo kopana le monna wa legoa a tsamaya le mosadi wa hae wa legoa. I'm telling you, go to the restauranteng tsa mantsiba lo kopana le basadi ba mogoa le banna ba bona ba tsofetse. Go to Mothiari uye di Wimpy ulo sheba ka lunch mosadi kapa monna ba legoa ba kopana Wimpy ba lo ja lunch ba le sama e mo ya qetile ba tsamaya mosebetsing wa hae. We don't do that, Rona. We don't do that. I see it, you know, we don't have time for basadi baron. We don't have time for banna baron. Re fa bana attention of it. Ha re qetile re fe dikoloto, ha re qetile e mong o fumane ke mme ya ratang batswadi ba ha bona, ya ratang ha bona. Fumane o mme ya ratang ha hao ha lona. Nkgono tuwe ya sa batle go gawana le nkgono ya ne wa mmao. Le entseng bon nkgono ba babedi le entseng community of the nkgonos. Every day nkgono yana wa tsamaya ke ya hae ha ile le tlhotsa die khai. Every day o lo tlo batla lenyalo. Every day o hae ha ba o hlahlamisa so lanka o ntse la hae ba o batlele motho ke tlo le fa morialo bitswang phungo ka bamphethe hore ha o ka gutla skirile ke ska ba bona nyantsi ene teng mo. Botsam sane ena robetse man motse nna le basadi ba ratang bo bona full time ba tla fela o ye khai every day weekend o ya hae hona le bontate ba jwalo fela every day weekend o ya hae wa tsamaya o ya hae o sia mosadi wa hae re santse re tlo ba miserable manyalong na tloetsa anointing oil e bitswang phungo ka bamphethe for bana ba tsamanga haholo ha ka gutla skirileke o butswele anointing oil ya hao o re phungo ka bamphethe a ska ba go gabeletsa. Hallelujah. You know why? Today, sheba manyalo a rona a jwang. That mentality wa rona ro plantile bana ba rona. Le bana ba rona ba nyala ba qetile ba kgatha le basadi ba bona maronyetse. And ha qetile o thole re mora wa hao ya nyetseng o hanella ha hao o le mme wa hae. And ha una stress. Ibilo mmitsa siene. Satan ya siene. Kore hona le basadi ba sa kgathaleng lo mmotsa hore ha go ntjwetsa ha o le monna mosadi wa o kae ha o dula o tla mo every time where is your wife next basadi ba bomme ba bang ba thabile thabetse bona siene le siene o mo sheba ke ntata mokana ema le sole la ka le ke le rata siene na na siene mokana le ana siene ha sa fela ha sia ntho ba tswadi bona ai le lona bomme every day wa lona ka weekend ya halona ke lo bona mama every day. That is why now na jwale ke tlo nyala mara no ke tlo qala ka mahadi ya 2.5 ha ke jwa hola
ke lay-by. There is you 2.5 ke bone hore ka mora selemo ke bona hore o ke nete bike. Thank you, Papa. I'm done. Ke qetile. But we need to change. Wa bona ke letsatsi la bombe today. We need to change. We need to change. And bomme tebo Women ke bona ba ntate modimo ba trustelang batho. are the ones that God has entrusted for people. Ha ka bokgutshwanyane fela. In short, Tshimong ya Eden, in the Garden of Eden, Satan ha qeta utlwa hore hona le mothusi. when Satan heard of a helper, Ke hatla. he came. Satan ha qeta utlwa hore Eva ke mothusi. When Satan heard that Eve is a helper, Because Bible e re ntate modimo a qeta ho etsa Adama, modimo a realize hore it is not right for a man to be alone. after God created Adam, Modimo a bona hore ha wa loka hore motho a phela le mong. A re tlo ke mo etse mothusi. He therefore suggested to create a helper for him. Hwa etswa mme. And a woman came, A tla tshimong ya Eden. wasondela in the Garden of But ka Eden. bo madimabe. Kodwa Tshimong ngelishwa, mme Eva. Eve Ho tlile motho ya very confused. came somebody that was combobulated, Ya sa tsebeng position ya hae. that did not know her position. Because hona le bomme ba jwalo. Because there are type of a woman Doesn't that are know their like that, position. that do not know their Le position. ntshwarele ke a tswa ne le lebeletse hore ke tlo re le dimbokoto ke tla e bona eo. I'm so sorry for not saying that you are a rock material. Ke tla e bona dimbokoto ke tla e bona hae. Gale ANC re le dimbokoto so ANC sentse e tshelo. If Haib, you are confused of as a ferekane, woman, jwalo ka mosadi, ka bo madimabe ngelishwa, ke tlo le bontsha something. I'm going to illustrate something for Hore you. the same woman Lo mfazi lo, Satan o ile a mo sebedisa Satan used her o destroy lenyalo la hae. to actually Satan o dilapidate sebedise her marriage. mosadi Satan used a woman lenyalong la hae in her marriage la mosadi ena. of this woman. Ke kopa ke phete. Ka le Satan o sebedise mme enwa Satan lenyalong la used this hae. woman in her marriage. That is why le today Kungoko Satan ke also namhlanje. change strategy seo. Satan has not changed that Tla tla ba ka tsa strategy. baloi ba tla be ba re ba batlana ke tsa mohlala. Ke tla be ke nyetse ntho maleshwana. I will be married to Malishwan. Ke nyetse maleshwane. I'm married to Malishwan. Baloi ba re ba batla ho qhala lenyalo la ka. And the witches will say that they want to ruin Ha se my ngata marriage. baloi ba tla monneng. It's not many times whereby witches will come to the Ba man, tla mosadi. but they know the weakest Ba link fihla is ba a mo- woman. Ene baloi ba sebetsa so. And witches work in this manner. Pele Before ba study monna wa hao they study your husband. hore ha rate eng. Ukuthi akathandi ntoni. If ke monna wa hao If I'm your husband, ha ke rate lerata, I don't love ha noise. ke rate manganga. I don't love your stubbornness. Tlo ntate tlo. Lona le a hlala Satan o operator so. Satan operates in this O manner. monna wa maleshwana. You are the husband to Malishwa. Satan o operator so. Satan operates in Kala this a manner. study wena He firstly study a hore husband. o mofuta o jong wa monna. That what type of a man Ha are o rate you? manganga, You don't like Mosadi ya stubbornness. manganga. And this woman is ha o rate stubborn. mosadi a nang le pride, You don't love a woman that has pride. ha o rate mosadi ya seleng ka hano. You don't love a naughty woman. Jwale baloi ba etsa tjena. And witches do Dintho this. tsena tse tharo tse o sa di rateng. These three things that you dislike, Ba ya mosading wa hao. they go to your Ba wife fihla ba mo neletse tsona. and they will inflict those things that you do not Ba mo like to kenye her. tsona. Bamfake zona. Wena o manganga monneng wa hao. You are now therefore stubborn to your Hai, husband.
nna ke o kgathalle pebane o mosadi wa hae. I don't care about you, But but you the are the problem wife. about that, But the ke inkinga hore ngalokho, some of you le bomme abanye benu as ha o women, sa bona le hore mare no se ke sebedisiwa. you don't see that now you are being used by the devil. Ha le utlwa basalana. You did not hear it. Most ya basadi ba bangata Ubuningi ha ba tsebe ho babafazi, bona le ha ba sebedisiwa. they unable to dissect And when that they is are why being used. Kungoba. dikerekeng kaofela tse etsang deliverance, In many churches that perform most deliverance, ya batho ba demon possessed ke basadi. most of people that are Most ya demon batho possessed ba are kenang women. ke di-spirit ke basadi. Most of people that are troubled by spirits are women. Why the spirit di kgetha basadi? Why spirits are actually after women? Because they are tseba Gokuba, they hore know mosadi that a when woman, ana tliswa lefatsheng when she was brought o on earth, tlile as a helper, o tlile jwalo ka o tlile mothusi. jwalo ka He mothusi. came as a Now help. the spirit Spirits, di a tseba they know capability ya mosadi bokgoni that a woman has, hore motho ona ke mothusi. that this particular being is a help. Can I go deeper? Dingazinza. Can I go deeper? Dingazinza. Bafilister ba itsebile ntho eo. The Philistines knew Ha ba this. hlotse ho destroy Samson, When they struggled to destroy ba Samson, hopola they remembered hore or ho na le recalled mosadi that there is ya a woman capable, ona le bokgoni ya fuweng bokgoni that is given ba o theola capability giant e theola mosadi o fuwa bokgoni ba o theola giant a e tlitse fatshe. to take a giant to lower him. Ha le nkutlwe bazalwane. Alivanga. E reng amen Dr. November. Say amen, Dr. Now, November. there's something special ka basadi. Kunento ekhethekileyo That thing ngomfazi. if basadi ha ba e tsebe, And if that thing women do not ka know it, bomadimabe enemy yona wa e tseba. Gelishwa sera Dirwa knows tsa of lona it. ba di tseba. Your enemies know. Bagwatsi ba lona ba e tseba hore you are capable jwalo ka mme. Your friend knows your capability as a Di-colleague tsa hao woman. tsa mosebetsing ba tseba you are capable. Even your colleagues at work, they do know that you have a capability as a Ha woman. ba qeta ha ba le jealous, When they are jealous ba of tla o you, senyetsa lenyalo. wanting to dilapidate your marriage, Ba tseba they do know monna wa ha batle mosadi ya manganga. that your husband does not want a wife that is stubborn. Jwale wena Now, ba o romela moya wa manganga. they actually give you the spirit of Ba o romele stubbornness. moya wa bo stubborn. They will O send se qeke. the spirit of not begging. Ba ba o fa le English. And they will even give you an English to speak. Jesus. Lona le tse motho a seleng ka English o bohloko jwang. Which means because of me that of don't care of syncopation of gratitude of Satan. Manje, Now, manje. nshebeng ka speed ke tlo qeta. Ditsho ngeni nonke, I'm about to adjourn. O tlo makala. You are going to be astonished. O rapella maleshwana. You are praying for Umalishwan. Baloi ba re And the witches re says, batla ho thuba lenyalo la hae. we want to ruin her marriage. Le batlang ho yena re batla ho thuba lenyalo la hae. We want to dilapidate her marriage. Le le thuba jwang ha re etsa ra be manganga. How? We inflicted stubbornness Re in mo etsa her. ra bua haholo. We inflicted talkativeness in her. Now, Man, most ya basadi obuningi ha babafazi, ba kgone ho bona la ba sebediswa. they're unable to dissect or pick it up when they are being used. Hence, Kungoba, Bafilister the le bona ba Philistines, tlile ho Samson. they I mean, came ba tlile ho Delilah. they came to Ba Delilah, re Delilah, saying to re Delilah, thuse ka giant ena. help us with this giant. To show that mosadi o powerful bazalwane. Ukubonisa ukuthi umfazi unamandla. Ka tsatsi le leng Elisha Elisha one day, o theola mollo lehodimong. he actually A ascended the bolaya fire from baprofeta ba earth, 450 ke bona. assassinated 450 Ha prophets. qeta ho bolaya baprofeta ba 450. After killing the 450 prophets, Mosadi ya mo ya bitswang Jezebel. another woman called A Jezebel, re mpatlelang Elisha. she said, be in search of me Elisha for o Elisha. a baleya one woman. Elisha ran away because of this A baleya woman, Jezebel. running away from Elisha o na Jezebel. tseba hore Because Elisha knew mosadi o na le bokgoni bo tshosang. that a woman has very powerful powers. Ngoku,
a bana le ba ausi bana le ba ausi bana ba qeteletseng ba se ba fihle ho ba bomme ba so bonyalo ba sele la le la panya o bo bomme ho sena le kgomo e fitileng hekeng ka phoso go ra re sa re kene se re high faith fe o bo bomme marone o tso jola o no tso jola o bo etse bana mara o nyalwe Tla ntse nka ntlo bona tla ntse ka tla bo malume ba ka petetsana JT kupa ke le tlwele la nkwatela ha mane ya kwata Yang kwan man. Why? Kungani? It doesn't make sense hore banna ba fite. O sena mohlang o tshwarang le a le mong. Something is not right. Wena. Le a le mong. Kore la o ka thea monyane bo malume ba tle le thapo. Ba re kgomo yona e tshepuile bonyane. Le vene kore buleileng ka morao ho thino kgomo ilawa ya bale ya bonyane o bobe 40 ba ntse ba fihla banna since ba fihla ho le 25 ba ba bila ha tsale ba fihla ho tloha ho le 16 o tla njotsa ha ona le bo fela mo tshwereng tlankwan jwale ngortina tlankwan seng jwale he ke na le plan ke tla ka yona luna le rata ntse ke trend mara ke tla ka yona plan ke hore re etse mokhukhu o mong man hole mo glory ka fela mo mokhukhu dule mo something is not right but are tlwele ke batla o tla mo there is something special Kunento ekhethekileyo. now if you are a woman, umama you are a woman you're confused that is confused. number 1 Ya pele, motho ye mong le ye mong yo mo tswalang each and every person you are giving birth to, o tlo matha ka confusion he is going to have the confusion also a nkileng wena that was transferred to him by you. ka tsa ke bua ntho e dangerous e thata Diyazi nikhuluma something that is difficult. ha ntse ke nyetse lenyalo la ka lapeng When I was married in my first marriage, mohatsaka my wife, ne re na le nomsa we had Nomsa, moradi wa ka my daughter. nomsa na le botswa Nomsa was indolent, a hlatswe dijana will wash the a dishes ska di hlatswisisa and not wash them ke thoroughly. be ke re ho yena And I will say to ho her, mohatsaka nomsa o tla tshwanela ho phete dijana tsena di hlatswa ra kampa ka di hlatswa a re ke batle ngwana ka sebetsa sotle yena problem Inking, ke ene qadileng ho bua ka yona hileya ndiqale my ndakhuluma ngayo. ex-wife My ex-wife o nanana o tlo ouna nomsa forever thought that she is going to own Nomsa forever, a sa tsebe nomsa
Not knowing that It's a Nomsa, husband. I mean, it's a wife. it's a wife Yeah, somebody somewhere. of somebody. I know Msa. Ababutswa. Haki kena ka kamore ya Nomsa. Whole rope ya Nomsa na ipakachi. Skela tsaka ngwana ka ba le nna tsana di jwa. Ene ke bua di matters tsa family mo. Ha theola a batla tight. O theola tshi. O theola tshi. Di be di risa. Twenke le jetse. Do you know that untsona le batho ba jwalo le ise le bomme. Tsa mo sheba di ka moreng tsa batho bana ka hona jwalo. Hona le mo ire ga o kena tsoro tshwantse qhometse. Hona le thuana e tletseng motshitsi e ka e bile ntse e bile ka banana ke jwala ba Sesotho gore ha o rata mpha badimo ka iphamola ka phoso a le nkutli a ntsa mo bashaba ba ba mohlaswa bona ba bonkile kae o tswa ho bona ho mama. Ho mama ya neng a ra ke batlo ho sebedisa ngwana ka thata. Batho modimo lona bomme ba ena le petile be le batla re le lobole. Nna ona jwala ke re la tswa ke data batho modimo ke mjolong. A ke re la tseba. A wa le etsa ka ra le tsebire nga meni novia. Na wa tsa ke etsa njwale. Se ke ya malapeng. A batho bana ba ke ba datileng bana ba ke nehla ke a ho bona street ne ke bula le bompomotse ke re ha ke ba tlo kopana le bona molong because ba tla ba le sekolo too much ba hla molong ke batla ya maabo bona ke tswa o ye mong ke tswa ba bang somewhere ntho e ke boneng ka tshosa ka nahanela base vatiri yaka. Batho modimo le tsebe rona ga rena di hold rope rona he rena di hold rope he le tsebe ntho e bitswang closet ha lona le tsebe closet e se toilet oi marlo na mar a tsa ke re ke tsa face 6 ya teng tsa bo mekhukhung closet ke man mo everything e pakuwa wa e bona dikipa di indi hempe di ahla. Now you can imagine how can you mosadi wa le hlaswa mamati hona le mamati ya rena ke sebe ke re bile hore mo mare ke tavern mo butse tavern le mati le ise ai icon ay ku ri Shaka Zulu antloko jwetse bothata bohlaka. And let me tell you where the problem arises. Bomme Abafazi ba hodisang bana ba be ba lebala hore ha o hodise ngwana ho hodisa mosadi wa monna ye mong. that grow their children, not knowing that you are growing that children for somebody somewhere. Hai wa re ya ka mamati a ntlo ya ka di holo a closet ya ka le di lie tsebe lenyalo la pele ona di so ona di tulo tsene ke di rekile China ene ra ke fila ka fumana studio se seng se metsi
ke ra Shaka Zulu ntate ke bua pela modimo ka ka moreng tlo se tate modimo mane e etseditse le planka le smart le fihlang modimo seleneng wa tsone ke fihla le planka le maplanka na wetse fatshe ha re le siko ke tsamele le ex wife ya ka ya bobedi ha ke fihla ke re he mare njwetse ke re mare la maplanka o isa intona hathi mhlambe ngumoya ke re lona ke re moya ke re baby ke gale ke dula ka bona ke liwa ha ke so bone moya o kena kae o tlo dia maplanka ke nyolwe ke kala me stulo ke sokola o kalama ke wa gotlisetse re tsamaye nna le mosadi wa ka neneng re be siko ka weekend ha ke fitla le planka la le fatsha ke na le mora ma e ke mothotsi lona ke na le mora e ke mothotsi le mosadi ha ntana yetsa wa bona mohlane ke kena ka entertainment room ke fumana sofa e bile e mistwetse ka lekeke tjena a ke buile shano ke bua pela mo yalang a ke tsebe ke tshepana sebetsa ka kana go tseo kapa ke ma ke wena no sebetsa ka wa yo pula sofa tsantse ne di dula ka entertainment room ntate e ngwe ne se mistwetse ntate e tsile bo maoto mo e hla China e seng China City mona no lona ke bua ka China kwana mo ke ileng ka ya teng kwana I ke tswa ke bua ka China selina ne China City ka mona ka tropo ke bua ka China ya ne hole kwana so far do think I don't know. Now, the question number one. If bana ba hodiswe ke nna. Bana ba sena ho etsa ntho. But potso gore ba hodiswe ke ma. Ala utlwa ba hodiswe ke ma. Because if bana ba hodiswe ke nna, bana ba sa tlo. Nomsa hanze ke dula le yena. Nomsa na tseba koloi ya papa ha e tshwarwe. Ha hlatswe koloi ya hae. Number 2, nomsa na tseba re koloi ya papa ha re je le mazimba ka ra yona. Ha re no le yogurt ka ra yona. Lenyalo le la ka la bobedi. A tshwere Danone ha e Shaka Zulu. Nomsana khalimela bana ba ka next door moradi wa ka hantle ha ke ne ke godisetsa ngwana nomsana khalimela bana ba ka next door skela tshwara kole ya papa o tla le shapa a le monyane because ntona ne ke instotsi santse a le monyane because ne ke tseba nna gore nomsa e tlo ba ngwanaka ke hodisa mosadi wa motho I need to build ngwanena gore monna wa ya ska tlo sokola ka yena Nandifa bazalwana haba jwale le re batla lobola hele e batla hle e bo maluma lona ga itse tsa lona fumana sotheile tjena re moshala bo malume re newa bana ba faithing ke batswadi ba bona now it's about responsibility ya rona to build them o tlo build down gono ya tsofetseng ntho ya gale ka Xhosa se sa ikobekile ntsimbi ntho ya gale thokole sa gale thibetha mina kanti betha phansi mameleng ya kwala if as a woman you don't help bana ba hao
I'm telling you, ba tlo gutla because now o fetotse bana o batla o fetola monna wa ngwanena wa hao teacher ke yana jona tshwantseng a tlo thusa a so qeqesha tshwantseng a tlo thusa ngwanena nkgono wa gale nkgono wa gale ya sa tsebe re penti di a menwa di kinywa ka di-shelfeng tsa teng penti tsa mona di tletse ye nngwe ka sitting room ye nngwe ka kitcheneng dipenti di all over tshwanetse re ne re re hae Shaka Zulu yo blumara yeah. Number 2, mosadi o nga qeqeshwanga A woman that is not disciplined, mona ka monna wa hae you see through the husband. mosadi ya irresponsible A woman that is ya irresponsible, tswileng ha bona le clueless ophume kokwabo ngazinto. mona le ka o tshwara monna wa hae You see that woman by the way he wa bona handles monna the ha ka husband. tena borukgwe bo moholo thekeng phoso e sa le ya monna lona ka 2022 santse o na le dipepe ba etintse le nrata le ntse le nrata haholo glory ha ke ratwa ke lona bana bona ha ke na taba le bona monna a ka tena borukgo bo boholo o ka reng ke pepe e ka re ke overall ya masepala ha qetile borukgo ba hae maotong e be ka re bo pakuwe ha qetile le banta la hae be le ba le papsiki le banta le a hlametswe lona banna le o juwe bo malume ba o jele o jiwe ntate o juwe straight daylight haze robber of the taking poho of the crash of zigizig borukgo bo boholo thekeng le banta le tswileng papsiki le petswile le la petswa maotong borukgo bo botele le bile ka re bomenne ka re tlo tshela metsi fotsheka phoso Kia Musadiane. Why? As a woman, Njengomfazi, you are there to help. upha ukunceda. Can I go deeper? Ndikazinze. Shaba, when Musadi Adam. When a woman was about to be an offspring from Adam, the first thing that God did kwenza ukuthi adamalale. Ke right ka pa ke wrong? A bua le nabazana. O ile a robatswa Adam. Kwenza ukuthi adamalale. Ha ntshuwa gopo. Kwakhutshwa therefore a he, Wa botswa mosadi. and a woman therefore was created. Now come on, Toma. Ngamanye amazwi, That is why kungogo in everything kuyo yonke monna o into slow. a man is O ka slow. mo jwetsa re jarata batla o ko fulwa. Ha o tlontse re. Ntse robetse. And I say phoso ntwe re tswetse jwalo. Re ile ra etsa roba.
Baby jarta is school. Ke tlo yetsa. Qetile tlo yetsa. No tlo yetsa. Make no mistake. Ska na na itse tlo yetsa. O tlo yetsa. Wena o tshwantse o tsebe gore tlo mo jwetsa tsatsi lena. Mare tlo etsa la bekeng e tlang. A re tlwelle. E tla le kwatisa. Baby, le botale batla o pentua. A mona le botale ke bona ka re le re go robetse. Now here's the thing masana. Nansi into. Now, Manje. Motho ya hlahileng. Umuntu A ovelileyo. fihlela hodima bophelo ba motho ya robetseng ke mang? Wafikela in the life of a human being that is sleeping, Gubani. Ke mosadi. It's a woman. Came a hlaha bophelo ba motho ya robaditsweng. Wapuma waza in the life of this particular being that is somnolent. Who doesn't see anything wrong Ongaboni impazamo Ka baka la ngale nto. boroko. About sleep. Now here's the thing. Nansi. That's when role ya efa e qadile moo. That's when the role of Eve began. To somebody efa o tlile tlo bapala role ho motho Eve came to play a role to somebody ya robaditsweng. that was somnolent. That one is too deep. Izinzile. Now, Manje. here's the thing. Nansi into. When u hodisa ngwana o le mme, you're confused. When you grow a child as a woman and at the same time you are discombobulated or disconcerted, O tlo tlisa confusion ngwaneng. you are going to bring confusion to your A child. re baleng lengwalo le. Let's study the script. Buka Bahlodi chapter 13. Judges chapter 30. Tswalo ya Samsoni. Kanye nawe Kosi yami Kanye nawe Kosi yami Kanye yami Veshayo Kanye nawe Kosi yami Abarante You see this? Let Lendo ndikhulumayo. Let me tell you, veteran. When unyala musadi ongaqeqeshwanga kakuhle musadi ya lehlaso. When you are actually living with a woman that is not disciplined, musadi wa lehlaso. when you marry a woman that is a pigsty, Iqele kulo mfazi. a pigsty woman that was not disciplined thoroughly. The challenge about that. The challenge with regards to that. Ke ha fihla ho wena o le monna ya ithatang. E tla ra hore ska be dintho tsena ba re you are talkative. O tlo go buella dilo tsa gago. Ema ka motho. Mosadi o no tlo re. O buella dilo tsa gago. Ne ke tlotla mo. Bona. When unyala, lona le tsima thatoro wa tshwereng. Lona le tsima thatoro wa tshwereng. E mona ithatsa ka Vaseline a ntshaketse. Ho rena lo etsa nga se taba ba batho yo. Una tlile ne rena le meeting. Ne rena le kopana. Tsatsa ka Vaseline o petro botsa makara tile. O tswa tile ya biz ba tirwe. Tsale ka rona le thokolo se ne ntse tsamaya mona. Ke maoto a mangata fela ka ra icon. Mona re tshwere mathata mo. Vaseline. Hodima tile. O sa se Vaseline ka tlasa maoto. E tlo ba inga tlang ka tlung eo.
ha se ka maoto ha se ka maoto a mangata ka re yo Jehova ke shebile thaele ka ke utlwetse bohloko ke re thaele vandag kopa le thaka hao le sego lona le ka se understand because ha lena di-tile akere le na le bommete yane ya masole ya kgahle bula butu ya ka ntate bula butu ya ka ka morago bula butu ya ka ntate o ntlele le pushing eo kapa ke clap tlo le yona ntate tlo le yona bula ka morago ntlele clap eo ha ke tswa showereng le ha ke tswa ka ra bata la ke ka phumula maoto ha ke theola maoto ka if ke sa wa kinye ka ramoni shoes ke wa kinye ke theola maoto ka qetebe kwa kinya mo ha ke tata o tshasa maoto ka ke rwala ntho tsane ka tlong ha ke tata o itshasa because maoto ka nna ke wa tshasa ka Vaseline le ditono tsa ka ke di tshasa ka Vaseline ha ke na tono tse putswa nna exozo ya tshasuwa ka Vaseline bana baka exozo ya tshasuwa bia exozo ya tshasuwa so that la ka fufulelo go etsa la rotone me ka phoso mona ka tlong o ska ba hlantho e putswa fela mona ai kere kena ka ra ba tlore amen tshasa maoto a ka nna la ba ke tshasa lotion body nyaka but maoto ke wa tshasa ka Vaseline ditono tsa ka le di bakeng tse ding tsa ho fiana le pela bo mogogomo ke tshasa Vaseline kosa ke batla mogogomo o renga ha ke nyala mona o bo komelletse ka re ke le wa tata le putso mo ke kerekeng ena fela mo re rwang dinnete kerekeng tsa lona le jwetsa ka bo jobo ntate na ke motseba ke na kwa jobo ke na kwa jobo ke tla mmona re lokisa lefatshe hona jwale the problem ya mme ya sa tsebeng responsibility about hodisa bana and bomme tebo women, solanga le soka le etsa dintho tse right baneng ba rona ba ntse ba tlo gutla as long as you haven't disciplined your children, they are still going to come back and ka home. bomadimabe And ga Gelisho, ba gutle ba le bang they are not just coming alone. gutla le bana ba ne ba ba yentseng ma They are coming with a e burden. tlo ba responsibility ya hao And those children, your grandchildren, are now going to become your burden. ngwane mo le mo ya ho hlola ke lenyalo Each and every child especially a sa ikgone that was struggling in the marriage Batswadi ba because ba he is santse ba unable batswadi to ba ba- take care of himself or batswadi ba ba tlo herself, safara the parents are going to suffer. ke kopa o ipheta ke le tlwele Cela uyiphinda. ngwane mong le mong wa ngwanana yo mo nyadisang Each and every girl child that you marry, as a woman njengomfazi, o saka wa thusa ngwana wa hao and you did not aid you your must know that you children, tlo hodisa le return soldier le tlo gutla you o must tlo know. nyadisa motho a tlo gutlang You must know that you are sending somebody to marriage whom and is the going to problem come ya bana back. bana ba gutla And the problem when they ba come gutla back, ba se ba tsama ka bana ba bararo gumakaqekiwa ke jongilanga they Baiphele. come back with 3 granddaughters or ene sons. dintho tsena tse tharo a di itse di a nyofa ba qeta le thole paper ka banana ba jelella ka yona ba ya ja ba kaka ba ya ja ba ya kaka o ba qeteletse o ile daily sane o so tshepetse kuranteng bomme
Abafazi. tlo ke le fe responsible tlo ke le bolang le Bible e re Let me tell you what the Bible says. mpang le buka ya Baahlodi chapter 13 verse 1 ka speed mpho Judges chapter 13 verse 1. Verse 1. Tswalo ya Samsoni. Bana ba Israele ba boela ba sitelwa morena. Morena a neelana ka bona matsohong a ba Filista. Ka dilemo tse 40. Ho ne ho ena le monna ya bitswang Manoa. ho nona le monna ya bitswa Manoa Ya neng a ahile Sora. E ne e le wa morabe wa Dani. Mosadi wa hae e ne e le nyopa. mosadi wa hae e le nyopa Lenyolo la morena la itlhaisa ho mosadi eo. La re ho yena. la re ho yena Bona o nyopa empa o tla emola. O belehe ngwana wa moshanyana. Ka baka leo hlokomela hle. O seke wa ba wa nwa vein kapa seno se tahang. moyo hallang ambong O seke wa ja ntho efe kapa efe e silafetseng. Bona o tla emola mme o belehe mora. O seke wa ba wa beola moriri wa hae. butle pele bazalwane Wait. butle pele Wait, saints. Samson tlo tswala Samson is going to be born. but future ya Samson But the future of Samson, e be oma ibekwe kubani? Samson Samson. ke batla re qale mona I want us to start number here. 1 The first thing, ntho mosadi yona e ne le nyopa this woman was a barren, now o tlo ba le ngwana but now is going to conceive. now ke ena ntho e ke batla le understand Here is something that I want you to understand. Samson ha tliswe hobane ho kgalengwelwa bonyopa ho mme yenwa Samson is not brought here because of this woman is a barren. but mme But this woman, o tlo sebedisa o tlo re qale mona le understand let's begin here. mamela Listen, a kere ho thwe mosadi yona ke nyopa this woman is a barren, now modimo o tlo mo bula popelo and God is going to open his a womb mo fe ngwana and give her a son ya bitswa Samson that is going to name Samson. now Samson Now Samson ha se wa mme yenwa does not belong to this woman, but mme yenwa o tlo sebediswa fela ho boloka Samson ho mo tlisa le mo hodisa ha qetile a lokollwe Samson This woman is entrusted. This woman is entrusted to bring Samson, and therefore Samson, he is therefore going to perform his duties. Sheba Jonga. Samson ha tliswa ho mme yenwa hore tlo ba ngwana wa mme yenwa Samson was not brought to this woman to become the son of this woman. but Samson Kodwa ke o uSamson tle for a purpose itseng came for a certain purpose. but transport But transportation Mosadi. is this woman. Aye. now here's the thing Manje ke, o tlo ho bolellwa mosadi this woman is told hodisa ngwana enwa tjena le tjena le tjena le tjena le tjena because if o ka faila mo hodisa jolo tlo senya o tlo affecta le purpose ya hae if you are not growing this child accordingly, therefore you are going to fail his purpose. She was given instructions on how to grow this child. mama if you don't grow if ha o hodise ngwana enwa ka tsela right o tla ba biletso If you don't grow this child rightfully, ngwana enwa o tle o tla namolela ba shaba sa Israel this child is a solution Now, to the Israelites. I love this woman Jamtata when lemfana. a hodisa Samson When he grew in her Samson, mind engqondweni una yakhe, tseba ra hodise Samson for yena she knew that she is not Number growing two, Samson o for tshwanela herself. ra mo phedisa ka tsela a tlo servang a sa tlo mo affecta purpose ya modimo ka Samson come on She has to discipline Samson accordingly so that it does not affect the purpose. that is why lenyolo ile ya mo jwetsa That is why the angel le re addressed her. hlokomela They say, take one. if o tlo hodisa ngwana enwa If you're going to you grow don't this do child, 1 2 3 do certain ho na things. le dintho tse
There are things that are forbidden because this child does not belong to But you. today, God to again understand. We have women that do not want to believe that own their children, owning the children though they are in marriage. Meanwhile, they are in marriage. They own their daughters and sons. You are even involved in their quarrels. Why? Kungani? Because you own your here is children. the problem. Nazi king. Samson For a purpose. Was brought for a purpose. What is that purpose? It's to fight for the Israelites. Now, come on, Joma. In other words, the duty of this woman is to grow Samson accordingly. Women, today is Mother's Day. Grow your children rightfully. Grow your children accordingly. If you don't grow your children accordingly, therefore you are going to lose his or her purpose. That is why the angel is therefore addressing this woman. Is telling her a rightful way of growing this kid. Listen. If you have a daughter as a woman, if you have a son and a daughter, teach your son to actually purchase gifts for the sibling, so that this thing is instilled in him, that when he is married, must not be taught by the wife, but the mother already taught him. Listen, women, if you have a son, this daughter of yours, teach a rightful way to your daughter on how to serve her brother. This is deep. Father, 16 Murut Ntabisen isetsa tebo dijo. Ntabisen tata and serve your brother with this food. Haka di tshwaratsha. Where's Bambenji? Mokhutlise. Mbuyise. Dibe di matrain ngwanaka. Umxelele ukuthi ayibeke etrain. Birthday. A birthday. Of your daughter or of your son. Teach both your children. My boy. That my son. You know that is a birthday of your sister next week. Have you prepared a gift for her? Nancy ma. Go and buy a gift for your sister. Purchase okuthile for usisi wakho. Senjalo le tlo dula le batho ba lebetse gore birthday ile no bo mo kwatela ka ntse se phoso ha jona ka nna ke tsebe di birthday ka re sa tsebe ngwana ka birthday ai ke gutla re wa birthday ke re kana nne ntle ngwana ka ke be ke le bale na ha ke tsebe le ke mo etsetse ngwana no ka ena motle ke etsetse nyana ke tsebe nne mara wa bona ne le bo motshiara o bona ka khala ke pele re le bale bothata ba bo load shedding. What lower?
I get someone I got birthday. I mean, 2. It's difficult. I don't know. Important one. I don't know. I get it. It was a problem. It was a problem. For it to spoil my wife. It was a problem. Next one thing na hane, ke play, ke phone, ke botse kana ho etswa jwang. Bona ke twa ke lo reka le lo mo le ngwetse rest in peace. And I give pause. Ke hlokile mme who can build this giant. I was in need of a mother. Yaka ahang. A giant of a man. Samson. Because of time. You go to Bukaya, mo John not to You go into the book where John is going to be born. The same thing here says. The same thing occurred. Malishon. The same thing here says. The same exact thing occurred. When John was about to be born, an angel came telling this father, go tell your wife, go tell Elizabeth that she is going to bear a child, but she is going to give birth to a son, of which is named John. And that son, responsibility here is his responsibility. This woman, that responsibility. The role of this woman is to aid her child to achieve that responsibility. If you don't know your role, some of you women, you were actually disappointed by your husband, and the fathers of your children. And others were disappointed because of your marriage. Must not make you to lose your mind. Because when you lose your mind, automatically you're going to lose your role and your responsibility. You are going to lose your role and your responsibility. And the problem is that God entrusted women like transportation. Jesus, for him to be brought on earth, God trusted a woman. Inside the womb of this woman. In other words, God is trusting you massively. But in other words, regardless what's happening in your life, regardless the disappointment that you collided, regardless the infidelities that your men committed, regardless of the children that are there outside the wedlock, but each and every situation must not make you to lose your responsibility. Lose yourself. We just say, don't forget who you are. God is trusting you. Regardless of what Eve did. I don't care if I don't care what Eve did. The reality of the truth is that God is entrusting a woman. You are a female that is trusted by God. But now the problem, the pain is our pains. Pain is only the experience. The pains that you have experienced in your marriage. So much to an extent you are so dangerous for Banabahao. Some has inflicted a massive pain in you. Dangerous for Banababo. And there are parents that are dangerous for their children.
kopa o ipheta Nka o ipheta. batswadi ba dangerous for bana ba bona, There are parents that are dangerous for their children, especially bomme. especially Why? women. Why? Because most of the time pain is alone. Because most of the time, the infliction of those Le pains, di ntshetsa baneng ba lona. you are transferring them to Bohloko your ba hao bo children. ntshetsa baneng ba hao. Your pain, you are transferring it to your children. Even the effect that it Now- did. Manje. Re na le bomme We have women ba utlwileng bohloko that have pain. le disappointment e a e thotseng ho monna wa hae. Even the disappointment that he got to the husband O e rwetse hloohong ya hae. is still there in the mind. And ha advise bana ba hae. When she advised Ho the advise children, ho advise motho a nang le bohloko. Ngwanaka, The- se ba tshepa monna. the person that is advising is somebody that is carrying the O pain. bone ntate o nkentseng. You saw what your father did to me. Ngwanaka, o ska ba tshepa monna, o ska ba dumela ho laolwa ke mosadi, ke monna. O bone ntate o entseng. Don't be controlled by a husband. You know what your Ngwanaka, father did o ska to ba me. mohaung. Don't be desperate. Ke ne ke shebile moshemane ono wa Moseleku ba na le meeting le family ya ba Moseleku. So ngwanana eno ya pregnant ya na le ngwana le moshemane ono wa Moseleku ba ka ra khumbi ba tseleng ho lo kopana ho na le gathering ho lo bua. Ke mametse mme eno a be wena advice ngwana wa ngwana hae atunga kulinga uzozimoshela isikhathi ngendoda yini oyitholayo kuye. Now, Let me tell you what's happening. disappointment. The Yo disappointment mosadi ena kopane le yona. that was inflicted in this O e woman fetisetsa baneng ba hae. is therefore transferring it to the children. Why? Kungani? Bomme ba bangata Many women, ba loser ba loser. They are losing- le ntho Modimo a e beileng ho bone ya ba trustelang yona. they are losing this thing that God has placed in them. Bondat if ne ke na le nako ne tlo bua le lona. If I had time, man, I was going to address you. Ke wile so many times. I have fallen kaningi Ka safara and I suffered manyalo le di situations tsa life tsa nduba. in marriages and situations of life were problematic to me. Ke tswa jwaleng. Ke ba le tawa. Bendisela, I was a drunkard. Ka bo madimabe. Kodwa ke ngelishwa. Ha ke a dumela hore di situation di nkwale ka rabotlo la jwala ho fihlela ke ba leqheko. I did not allow situation to bottle me until I become a veteran. Ke tsana neng di ve bontate. Please hear me. There's nothing ye le fetang ho yona e ke sa e tsebeng, ke a e tseba. There is nothing that you encounter that I do not know of. Ene ke a tseba. And I Le nna know. ke mathetse jwaleng. Even I went to alcohol. But ke leboha Modimo. But I A thank ke a God. dumela ho dula ka rabotlo la jwala ho fihlela ke ba leqheko because ho na le ba dulang ho fihlela ba leqheko. A dule ka rabotlo ya jwala ba leba le rona le mosadi ka ntle le bana ba tshwantseng ba provide. Mara ke bine banna ke ka ba bona le bona ke bona ba se ba tšhentšha ka mahlong. Mama nna ke ile ka ba le taba sa ntse ke le moruti bophelo ba ndonora ka tawa ka nwa jwala ne ke kena jwala ke fihle ke re dumelang ke kopa jwala ho te jwala bo fikira ke tsima bitso bona ke fo bo bombo tang ka speed ke utlwa re ke batla ho taya papa ke batla ho tawa ke tswa mona ke tswa bofebeng nna ke febile ke leboha Modimo because I ka dumela ho fella mangweleng a basadi jwala ka Samson febile ka gohle. Why? Kungani? Ke gotlile I came back. ke batla ho bua le bomme I want to address women, le bontate gona jwala hanyane. even men, It doesn't matter kwenzekani. regardless of what's Ke happening. wile I have ka ba fallen. frustrated I became ka ba frustrated miserable and I became But let me miserable. tell you something. But mandukutshela In ukuthile. every time Nako ha engwe ke wile when I have ke fallen, ne ke lwanela ho thola monyetla o phahama I hape. will fight for the opportunity to stand up again. Ke kopa ke phete. Ngalo iphinda. Every time Wonke ha ke amaxesha wile when I have ne ke fallen, lwanela ho phahama hape. I will fight to rise Ke ne again. ke etsa bonnete I will ha ensure ke thola monyetla ke a phahama hape. that when I get an opportunity, I And that rise. is why Kugogo. dintho tsohle tseo ke neng ke di batla Everything that I ke wanted, di achievile I have ke achieved. ntse
now ha ke qeta wa ke phahama. But after I have fallen, I In rise again. short, bomme, Ka bokgutswane, doesn't women, matter wa ha kae. regardless of what's Doesn't matter happening, frustrated ka ka. regardless the frustration that you Learn have, to bounce back. ithute ho kgutla. Learn to bounce back. Ithute ho kgutla. Learn to bounce back. Lo trape lenyalo. Marriage can give you hell. Lo trape lenyalo. Marriage will give you Lo hell. trape boyfriend. A boyfriend will give you Lo hell. trape. And life will give you Learn hell. to bounce back. Ne ke na le dibolo But tse pedi. ithute ho kgutla. Ne ke na le bolo tse pedi ha ke tsebe ntse di le teng mona. Ne ntse ke na le bolo tse pedi. O ntse di hopola. Learn to bounce back. Mamela. Listen, Ha hona akukho situation a situation e ndudisitseng that made me to sit, e leng yang ke tsore ke lose focus. that made me to lose focus. Bo mama, Women, a kho simo there is no situation se tshwanelang gore se etse gore lose focus. that should make you to lose Ke focus. tsona di le pedi. A bona bolo e? You see this ball, Ya fatshe, it goes down ya gotla. and it comes back again. Ke nna e. Dim low. E ntse e le bolo. It's still a ball. E ntse e le bolo. It's still a ball. Ntho go jwetsa. And, Ntho go jwetsa. and let me tell you Why it's a bounce back? why it does not bounce back. Ke itshetse grabole. Ke itshetse grabole. Digalele igrabule. Now grabole. Now le grabi. Weight e ka ratho. The weight that is inside this bottle, Weight e ka ra bolo e. the weight that is inside this Ke ball yone e hatellang bolo ena. is the one that is compressing this ball. Bomme ba bangata Many women, le dumeletse satana le jarise di weight ho fihlela le fella fela. you have allowed Satan to compress you Ho fihlela le fella. until you ended there. Barwetsana ba bangata. Many Bo women, ausi ba bangata. many Ba se ba ladies dumetse gore satana frustrate maphelo a bona gore ba lose focus. has allowed Satan to frustrate them to such an extent that they lose focus. Batho ba bangata ba lutse mona, bomme ba bangata ba lutse focus. Many women that are seated here have lost And ka bo focus. madimabe, Gelishwa re ke. lutse focus. You have lost Ha re focus, qetile re hodisa bana. and then we are growing children. Ka baka la nako. Because of time, Ntwa ya Kaini le Abele qadiwe ke ntwa ya Esau le Jacob e khoswe ke mang? what caused a fight between Esau and Jacob? Ke mme. The mother. Isaka o re, Isaac is saying, Esau Esau, ke batla ho bless. I want to bless you. Sa mo mpatlela phoofolo. Go be in search of an O animal ntlisetse yona. and bring it to O me. e phehe Cook it, ka tsela e ke e ratang. tasty as I want O it, mphe yona. and give it to me. Mme A woman, ya doma, a mother ya confused. that is stupid and confused, Autlwa. heard Hore Isaka o batla ho bless Esau. that Isaac wants to bless Esau. This woman ran Lo mfazi ke wahamba, amata. wabaleka, Fihla jwetsa Jacob. waxelela uYakob, Jacob Jacob, ngwana o buti wa batla ho hlonolofatswa ke ntate. your brother is about to be blessed by your father. Sebedisa monyetla ona. Use the opportunity. Jacob o Jacob, sodu ukuba ba hae. okwakhe, Influence o ithotse ho mmae. impembelelo leyo uyithole kunina. Ke mmae
is the man that is saying to Jacob, go to the kraal and take an animal and cook it tastefully, the way the father wants it. I spoke about right mothers and women that have jealousy. Today, Namhlanje, we have mothers that are identical to the mother of Jacob. Some they are creating hatred amongst their children. A hatred that was there between Esau and Jacob was caused by their mother. This mother, Rebecca, is the one that propelled Jacob to do what he did. In other words, you can feel there's a responsibility that is massive that the mother had to play to their children. And when I conclude, I say, your children, as a mother to them, you need to teach them. Let me speak something that I'm not certain about, but what I'm thinking. Between black children and white children, whom are taken to become soldiers. When you are a soldier, you are being taught or given a huge responsibility. You are going to take responsibility. Their bed needs to be prepared rightfully. Siyaziklinela ngokwethu. Kuzocheck ukuthi kunjani. I-instructor izokwenza inspection. Why? Kungani? Let me tell you something. Let me tell you. That is why. Kungo. Check on that. Check. Check amasole. Check soldiers. You cannot collide with a soldier that is moving on the street. You cannot collide with a soldier that is urinating on the street. You cannot collide with a soldier that is carrying alcohol. Because there is a certain way that they are disciplined. If we don't do that, as women, if you do not do that, because you are the ones that you are being left behind with children. Most of the time, you are being left with the kids. When men are on their duty, when they separate, most of the time it's women that take the children. Number two, children are closer with their mothers. If you do not teach them, you are going to become mothers that are irresponsible of the good. Amen. Because how do I root you into an abonnement? That is why today, little Lichutzi, come on, Lichutzi. There are parents who failed, mothers who failed. Mohlane ke qeta o kenya di-globe ka kitcheneng ya hae ke sa hlole ke nwa metsi a ka tlong ya hae le tee a se motle ne re ha tsamaya tjena ne ka re hata hodima pelo ya ka se motle le no ha ona ya tshwanang le yena mo
ntate na le motle le hlaswa le hlotseng ana le ngwana wa ngwanana wa le hlaswa le in community of property of the woman hair of house indoor le hlaswa le hlotseng ina re mohlanekeng because no sena ditloupu mo ne ke fitla le tla bo le lefifi ke be ke kenya ditloupu jwale ka ntate wa lapeng ne ke itshole ka roja ka le tloela lefifi leo mese yena nka be ke sa e bona difatuku he qala bona difatuku di tsamaya di etsa tsheng ka rame fatuku e etsa tsheng e le ntho ka re madiver metsi a teng e ra o hlatswitswe mo mafura e ka re ho no hamua mala kore e ka re ka botsa re ne le hlabile kgomo mo ho fail ho bohlaswa ene hona le bomme ba jwana ene ha le qetile le hodisetsa bana maemong a jwale eno ba tla tlo monyadisa ngwane no sa le ba tla tlo banyadisa timbokoto bohlaswa ene bohloko le ba rutile o ithata mara ba se ba rata di-environment tse ba phelang ho tsona ba rata bona no di-environment tse ba phelang ho tsona why because every time a le bua nna ngwana ka ke batla o ithate ga ke batle gore a o tsamaya stratong ba dithaka tsa go di segise ka wena o kgothaletsa gore yena ithate but not to be responsible if gore ha fihla lenyalong e ngabe ngumthwalo se ka tlo ba mosebetsi ebile ba bang le ba qabanela ha monna re motho modimo ngwana no ha tlile tlogela ngwana he modimo ngwana o tswa sekolong ga ke re ngwana o tshwantsa phomole o tshwantsa phomole o swaka nna o swaka a kena ke re ke ka bosabelo o na lata jole ka ngwana grossflay mbotsa latela seta se hlaileng hanyane ka tlasa bethe o seo o snomvula o na tla tjena a tsama starter a tla tjena ba tsana ne ho tloa ke gola ka nqane ho limo ho ya ka nqane grossflay a ba a lata groundong ke ntse ke bapala le bagotsi baka a disongo a bantsha ka ra ground disongo ba sambe ba sentle modimo wa ka o snomvula marundi sa phihle o nkisa ka ra ha re fitla ba re ema mona re ema le matia a re ntse seta sa se dula mana se hlaile tsena o seno o nrutile gore ha ke tswa ka o na nruta gore ha ke tswa ka tlong ne ke tswa ka reverse tse ke sheba gore tsamosha ba ntlo yaka tsamosha ba haka that thing yo mosadi ya nwa botshabela ikentseng go nna ke ntse ke maintenance ke le yona le today di fetolang di responsibility le di bizeng di abuse le tlo dula le matshweya imigudu yabantwana tlo dula le matshweya bana. That is today tsamaya ba di ka moreng tsa runa o tla bona a no re ke a le kolwane mo e ka re tlo kopana le motho a re mai bo petsi e tsabe tsotlego henne ngwana ka ha ke batle bana ba ka ba bereke bana ba ka ba tswa go sekolong ha ke batle bana ba ka ba sotlehe nna ke batle go tlo wetse ke goditswe ka thata ha ke batle go godisa bana ba ka yalo tsa mo ba sheba le lebala ntho e lengwe ha se bana ba lona ke mosadi wa motho yena yo ntse mo hodisa no tsa mo le mma o na ntse o jwala o qenetsa sa batleng se ka wena a re ka ha hona jwale ha re ha o tsebe le no tight o ka ino ena wa tseba engwe le no le la tletse ke tight o ro fihla le itse
ko batlana le tight. Late today, Mam Jalfa, when I'm back on my gang hack, Kina le tsepang le fihla o le jwang hack. Holy clean. Le tla neng a ka le kolma ka ka la bokae? Friday ka. Only Friday. Le no ha ke tswa ka tlung ya ka ke clean this morning. Ho sa ne ke tlo clean. Ha ke tswa o seng ke alola ke tsilo alola ke a clean. Tile ya ka e beizing yana e off white yana ke a nka ke krope ke toname ke phumule ke toname mosadi yane o na nthusa hore ke se ka tlo fa monna ke se ka tlo ba responsibility mosading e ke monyala ke se ka tlo ba morwalo hona le banna ba sa tsebeng ka o sia e sala ka mona anda pene setse ka mane le no re ke re ba phamise dieta ba retse sa tshwaneng di ka usi because ha ba tsebe engwe kae underwear tsaka le skere le nail cutter ke a tseba re ya kae kae nka o jwetsa ke tsamo sheba nail cutter ka kae kae ka thola ha o kena ka kamore ya o lo sheba skere o tla se thola plekeng itse eno tlo se thola nna o lo thola skere o lo thola nail cutter o re dula kae ha ke batle sepa ka tlo batlane le sepa le toothbrush ba bang di lahleile le o seng ha o tsebine le o ka toothbrush wila ba tholela o itsukunye molomo fela ana mahlaso ana ha qetile ba fitsetsa nthono banneng ba bona o thole mosadi le lehlaso a qetile o fitsetsa bohlaso bone monneng wa hae shabang banna ba lona ka re ke dikgutsana tse jwang shabang banna ba lona ka re ke sono se jwang sono ka re ke o hlokaletswe ke batswadi monna sa nkgemphe fumana le monna ana le mosadi o no sebetsa o ke monna o nkgapudi mara o na le mosadi sebetsa o ke mosadi o batlang bophelo ba mosadi ba monna eo o batlang ke a kwala. Hey, I can't wait. Hoseng, ha ke tlo tsamaya. Nna, ke batla ntho e tla be e re. Be bintse go phumulela dieta ke tsena. Ha ke batle ntho e tlileng pensioneng. Mosadi wa nnete mme mosebetsi wa gore baby dieta tsa go ke tsena se ke di phumutse kapa o tlo rwala dieta dife a ba re ke tlo rwala tsana ke tsena monnaka ke tsana because o tlo rwala dieta tse ke kopa le di secret socks tsa tse tlo felang hantle ka rasieta mosadi ya jwalo e se bomme bana ba le dulang le bona rabule mlomo no a re ha o tlo a hlapa meno na sokola toothbrush a tsebe kae
Nomsa ha ntse ke dula le mmae lenyalo la ka la pele ne ke re ho yena ha le qeta ho kuta manala ke kopa le bene le khata mo dulang so that ha ke tlo kuta manala ke se ke ka tlolne ke tlo le botsa kapa ke ne ke tsamaya ke theosa ke nyolosa ka tlo nene batla ba kuta manala ba misplace nna ne ke mo founela le tropong Nomsa okay ke tropong bapa ke re kopa tlo ntshana le khata papa ke tropong ke re ke utlwile tlo o tla khutla ngwana ka tloka spitene ke tatile ke batla go kuta manala tlo tla o tlo ntshane le khata tla khutla la petropong a o hle papa ke re Nomsa a ke batla go kwata ke kopa tlo ntshane le khata ke re go boleletse gore ke kopa o ibe kae o na tshwanela khutla o na khutla tlo ntshane le khata then go tla ba khutla la pe ifasa qeta mabaka hae ene ke mo tsotse ke re kopa khutla no ke eme now as we speak ke ditse ka tlong ke o emetse ke batla ne le khata ke batla tlo kuta manala na tshwansa khutla Inir hakeba Nomsa ka sebedisa le tlhato na e bea mane ba tshwantse na e gotsetse teng why discipline e leng ya senya ke mmae mollo ntho ya electricity ya re mollo o fele pitsa e dutse di ba mollo lona mollo o fele e seng load shedding mollo o fele 3 mollo fedile motho beile pitsa ka poetsa nna haka sure ne ke ba jotsa ke re mamela ha le lighter stove hopola ngore ha e lighter red ke electricity tsa mo sheba mollo boxong tsa mo ithuta go sheba mollo boxong ha ke dumele ntho mollo o fedile go bile hona lo rekwa o so le siko bana ba isugudisa ba nsugudisa ka yona bana ba nsugudisa nene o fedile nene ke be ke fitla ke tla gauteng bo bosio nna jale ke rata wrestle ene re ha ke ka dula ka thu ke fitla ke tla gauteng be ke shebela wrestle pele ke robala ka thu a tlhokomeso o bo wa mollo o bo fela e seng o bo fela ting ne ke a boxa o fumana ke re o fedile be fitla ke re thoko mo tsa ka ne le thoko ke re thoko mollo fedile tsosana le Nomsa le lo reka mollo nna ke kopa shebela wrestling Susana ha o hle re tla reka o sengire ke kopa shebela wrestling ke a kopa shebela wrestling ene ka se ka tlo robala ka ranta le fifi kana go tsene ke before bo mollo re ka phone bana ba tshwantse ba tsuwe ba start to koloi ba tle shell garage Cairo mo ba tlo reka mollo ntho ene be fela ya re mollo o no fele ka tlunyaka bo toilet paper o kena ka toilet ere o ntse le busy ha o re wa sheba toilet paper hiyo jalo tla etsa jwang o sa tshola la ta toilet paper tsa botse toilet paper haka ho bothi fedile e fele ho dula box e brown ke tlo etsa jwang ka box eo o tlo tsamaisa jwang because ha o tsamaisa ka box yang o tla le lahla ka box yang ene box la la place tira le phumula toilet paper le mo bana ke re fora la mamjalefa ha ke kena toilet ka toilet paper tsa ka diteng ka ofela ha ke kena ke checka grocery unit because ke yes ke dula ke di wana ke ka hloka toilet paper I make sure that ke grocery unit fine ke le lo sheba ho so setse rollo tse kae itsa ke re ke sheba ka grocery unit ke o sena toilet paper le nngwe ne ntse di le teng ka toilet ne ke re ke founela mamjalefa ke re skela ntloela hampe le ke tlo tsama ka reverse ke tla ho eletsa ma ka rantle nna la tlo tsama ke le tshebang because ke tsama hore ke tlo dina di bolo tsaka Tshepiso come here matha moshimane wa ka ke be ke re lo nrekela o la go kopa go rekele tissue
Why? E be teng. Ha ke batle fele ka kamoreng. Ka mone ka di toileteng tsa ka. Tswekere. O beya metsi a bele. O le sure o tshele kofi ka kopi. Ha o re a tswekere e be re ki. Yes. Here. Yo. 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 Ke batla na coffee. Ki. Yo. Tswekere. Ibile fane yentsa makhokho tlase mane. Yes. Ante ke dula le ntho second wife yaka, my second ex-wife. Mora wa hae o na rata di ice cubes. Ha qatile ba rata cream and nna ke je papa senang cream. Now, before ke reka fridge tsena tse ntshang tse ho hlolang be ntsha ice. La di bona mos. Alino di tseba ma. Ka se re ke fo. Tlo ke ntla le tla kwata. So, ene ra ke fitla ke re ke kopa di ice ha dio. Ke tloba tlokwa. Tloba. O rata di ice, o sebedisa di ice e nda sebedisa papa. Ke ra ke moshimane wa ka. Ha o sa hlola o feta garage o tsamaya le bagotsi ba hao ka ba tsamaya le mama hao o bo feta di ice o bo tlo ja tsena tsaka nna ke di batla be ke sena tsona di reke ka tšhelete ya hao ko fa tšhelete di reke ha o qetile o claim tšhelete ya papa ke rekile di ice ka tšhelete ya ka so ko fa tšhelete ya hao. 2 ha ke tlo bula papa ke tshele papa ka lebese ke futhumatse ha ke lata bottle la cream e bere e le empty e re ke re mtana moshimane a gro wena wa gona ja papa la isina cream a re ya papa ke re ska nsenyetsa yena if rata cream ke tla e reka but if o qetile ya hao ska bapala ho yaka ha o tlo ja ya kana o qete ya hao ne ke mo rekela but ha qetile ha ba qetile ya bona ba qetile ke batla ya ka ke tlo fihla fridge ya ka ba fumana cream le siko Coke if bana Coke ke ba reketse di 2 liters tsa bona tsa Coke ha ba tloelle ya ka a se ba vula sbuka pa ha ba tloelle ya ka ha ba tloelle tsaka le no ke worried because ke batla ho nyala ha ke tse ke tlo kopana le mosadi ya jwang ya na le bana ba jwang mohlomong ke tlo pheta ntho ane ntse se ke etsa pele bomme responsibility ngwana hao ha tsebe ha kena ka rakole o dula fatshe le rutang bana ba lona ho dula ka ra dikoloi tsa lona so that ba se ba tlo sugudisa se re le di step father fumana ngwana ke ne dipakeng tsa ditula tshware di danono tse pedi antsa ba ruteng le skela tortina because tla re ba khalmela bana ba lona be le bona ka re buella dintho tsa rona ne ke kwata blind ne ke kwata blind nna ke ne ke tsa ex-wife ka ke re tloela ho fa ngwana ditanona ka rakoloi don't do that man ka ba tshwere tsena ngwanane wa ka ya a tshwere tsena a ke ni pakeng tsa ditwa papa tim ha ke sa ba my boy my boy a tshwere tsena
rutang tšhentšhang tsela yeo le godisang bana ka yona. Bitsang bana ba lona le ba tshwarele meeting le tswang mona. Bana ba ka re tlo tšhentšha tsela re phelang ka teng ka rantlong. O tla mona wena Thabo o tla tsatsing lena ha o isetsa wena Tshidi ha o isetsa o butswa o dijo kapa o swa ha o kgaitsedi ya o dijo o nke tray yena o di beka ra tray o di setse ngwana. O fundise ba ruteng le hore mohlang o ka nyalwang ke motho ya fihlang e ska ba yena tlo rutang bana ba o bokwata. E ska ba yena tlo ba rutang o bokwata. Because le akwata ba rute so that re fihla re ska rona re tlo ba ruta. Ba fundise na bantwana beng ba ruteng ke bua pela ntate Modimo ba ruteng so that re fihla rona re tlo ba di step father re ska re tlo qala fatshe. Ha ka o clean ke rata bo clean ke rata koloi ye clean ke rata everything ya ka must be clean ke rata clean and ke a le tseba ke la hopola ne ke le jetso bane ka le jetsa ke re Paulos o bua mantswana ho Timothea a re Timothea boloka hlokomela se beuweng ka losong ya hao hlokomela se beuweng ka losong bodiseng ba hao. Paulos o bua mantswana ho Timothea. Number 2 tate Modimo blessa Adama ka tshimo ya Eden o re e leme ha o qetile o e hlokomele e leme o e hlokomele. Ke ne ke na le stress ka swimming pool ya ka ke la tile ntate mongara tlo le swimming pool ya ka a ipetsa e ntse le right but taba o re fela na le dipetse tshepiso tlo kwana tlo you har ka le ka koloi ya ka BM B2 ya lebidi ntate ke itse wena wa next ya kala o no itse because of lebidi le lentse etsa lebidi le ne le thubile le ntate I hlalosantle a kre ne le kentse spewile ya bishop spewile se ne se sa sona bo go ke se karame because of spewile a se tshwane hlalosantle spewile sane se kentsweng ha se tshwane le mabidi a mang ke yona ntho ne etsa re se ka kala mabidi hona jwale wa iksa kala AMG ke tseng we o itse ho nna because of mabidi a ka morao ntate AMG bishop AMG e black for grill ntate grill ya teng ena grill hodimo e gawile grill piece ya grill a ke kana ndana domo nyana ke mo bitsitse ka tshepiso you know why ke sa kana me koloi ke re ke borwa ke le bidile na le sa tshwane le mabidi ba bang le mabidi a mang and that is why ke sa kala me ke tlwela that is why ke sa tsamaya ka bia because ne na le mabidi a sa tshwaneng e ne na le lebile one last pay wheel le ne le thubile ke ne ke batle mo ka lokiswang reme hore net koloi ya ka mabidi a teng a tshwane AMG black lampona ke tsamaya ka yona ntate moruru gautse piece ya grill a ke kalame andilo qeleko a ke rata hlaka koloi ka re ngote ke le hlasa don't do that ke bolele tshepiso ka re order re batla o hloma ka tholang teng na ba sa kalame koloi ka baka la spewile tse ding tsa lona se bile ka re ya tshwana gore ke bile mabili a teng a sa bile a tshwana ke ntho e le hlola ke bile vene tsa kerekeng mo hona le engwe e sebetsang ka bontate Mogeseng ke qala ho bona lebidi le fele e ka re le ba le hola ka steel ba le hohla tjena o di maskil amen 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 ngamba bana ba lona lo ba beha ka fela 3 days tlo bona go gutla halalela ba tliyeng kwa ne dipere tsena tsa lona di Durban July of the horses of the stubbornness ntho tse thata di tliyeng kwano ha ke na ngwana tlo ja qetile ba beha jana mona ke mam boy ya hae kapa gelenyana ya hae di jana tsa ha ka ke di hlatswa nna ha o theke botswa ha ke batlo tshela metsi a mangata ke tshela fela metsi ke nka vaslapa ke inele fatuku ke tshela ka sunlight liquid ha qetele ke di hlatswa qete ke di tsokotse ke di hlatswa pe ke di tsokotsa qetele hlatswa fatuku ka qetele ke be
and a qetile ke phumule zinc ya ka ha ke na zinc e tla be hlatswa qetile be lla dikeledi ka re ke mofu ya swileng ha bohloko zinc ya ka ya phumula swimming pool ya ka e nena le ntate mona ipetshitse tjena dipetche tseno ne ra ke sheba swimming pool ya ka ne ke ba frustrated every day ho fihlella ke founela Schofield ke maka lokisetsang swimming pool ba rona le tata ka lokisang ke a tsamaya lo lokisa bo ka botsa sepiso hore net ke tlwele ke se ka bona di scratch tsane tsa swimming pool ho jane le lona ba bang ba lona tsamaya sheba di Vasco tsa lona e ka re ke sejana sa se hlatsa se hana hamelwa mohodu mo fumane vaslapa sejana sena le mafura ka thoko ka mo hona le di Vasco mo o fumane le mafura mo o bona hore e kgwapane le Vasco ya teng ka re ke sejana sa lefu I will never do that in that. And that is why Modimo blessing akanaka. That is why Modimo phandi into because what ba ra di fihla matsong aka di tlo hlokomeleha. Di tlo hlokomeleha. Hodisa bana ba lona bomme. Kholisa la bantwana benu ka kuhle. Hodisa bana ba lona hantle. Discipline bana ba lona. Qalang today. Ngwana wa tswa ka tlung ha nke dieta tsa di be mo tshwantse di dule teng. Ha nke di kauso a di kopanye kauso tsa ka ke di hlobole be ke di be ke nka di kauso tsa ka ha di le feli ke di kopanye ke di kenya ka manking ke di kopantshitse because a ke batle kauso ena le right e sena left tsena ka tsena tsa lona tla bua ka tsetseng ka tsatsi le leng e tile sefapang Pontate bohle ba nyetse mahlaswa tsamaya lo batla tjhentjhe ya mahadi ya hao jowe batlang tjhentjhe Ushimana ka tlokwa o ka brother wa hao o ka tlokwa o jwang ka tlo nna ba tsoga ka paita di dithu o tla tsenela go and change your life if o batla ba a responsible husband and ya batla go ba le batla go phela hantle ya batla go ba because to be responsible away no I mean mohlango so nyetseng le mohlango so leng into business that is why kereke ya ka isawe I'm so much responsible for this church ayo ntoro di etsa di le pedi ayo next Shapela Jesu Kristo maso ku pato rapela batho nthuse mo moratiwa wa ka presence ya Happy Mother's Day Happy Mother's Day Happy Mother's Day Happy Mother's Day di tshwara ka matso se ka le bia fatshe Happy Mother's Day Happy Mother's Day Happy Mother's Day baneletse Happy Mother's Day Happy Mami Happy Mother's Day Happy Mother's Day Happy Mother's Day Happy Mother's Day le lo futhumala ke ntshitse koloi ka re ba lo di rekela dintho tsena Gauteng Happy Mother's Day Modimo ka le bless haholo kereke ya ka
e o ntate Modimo a mpitseditseng yona gore ke e leader e na le batho ba baholo ba nratang le mefokolo ya ka ba ratang le bohlanya ba ka gobane hle o na le Fariki e nang le o nyamela mo le nna be ke maketse gore Fariki e ile kae mara for the fact ya gore be go na le bomme ba bakana in this church, I'm happy bazalwane. Thank you, Jesus. Ba banga ke ba bone ke bana ba tlwele ba dutse ditulong mane tshwara o ithotse wa o sa eme ka matho wena o ithotse ha na le bokae 58 a ona ke batla nkgono nyana wena khethile pastor khethile Baiti, Sarah Mami. Sarah, it's my bliss. Now, better like a far meal. Mema, listen, Sarah Biscuit. God bless you. Mudimali bless you. Mudimali solo of at our hole. Ke bo mang ba nkutlileng fanda ga he ya ba ba bedi fela ba tlo ntjwetsa ka pelenyana fela be ke rapella ba ite le ka dula fatshe Modimo a hlola fatshe ke bo mang ba nkutlileng a tle kwana tlo ntjwetsa utlileng Tata umfundisi ucela abantu ababini okanye abathathu abalivileyo ilizwi basondele baze ngaphambili. bula maike ngwana ka mpho motse mo file yona sa ibula itobetse bitso ke Lindy wa Khatebe tate moruti nna le mme wa ka ke tswa sekolong ntho e o e buleng ya go ha o tswa sekolong ngwana hlola ga o kgathetse tla maphumola tla mo etsa next mo kana dula complain ga ke hlatswe jana ke tswa sekolong ke mo thusa fela ka Saturday fela le Friday le Sunday fela jalo ntho ke utlwileng gore today starting from hosane ke lo etsa timetable gona ke gotla sekolong ke hlatswa dijana neng ke pheya papa neng le dijelello hore ke bala neng ke robala neng tate moruti. Do you know that bana ba CRC ba fa timetable nako ya o resta nako ya o bala nako ya bala Bible bana ba CRC bana le yona ntho bengka I'm proud to Manaka. I'm proud. You are so much umutana le ditoro tsa bophelo. And re qala mo to be responsible. No, I can a baby sister, I can a baby brother mare. Ke tla tsa go hanta to ka tsa mosebetsing ke mo fe ka tre le mtate moholo wa ka ke ithutele nna tate moruti. Hey! Thank you, Jesus. Next. Bangu killing. We tutilem fanda. Naja le tseba lona he. Le tla le phamisa matsone e tutile. Ha te phamang. Yes wena. Ntata moruti nna ke thabile ke thabetse service ya today especially ke thabetse for yene moshimane wa ka ole because everything e we buile ke ntho tse re di lwanelang ke kgathetse ebile no ke ile to an extent ya gore ha re sa reka le drink ya gas because I'm thinking le yone acid ke yone maybe e dula kgathetse so ke thabetse o ikutlwetse everything e we buileng ha so re ke mo sotla ka pa ke try ya go mo etsa snacks ke thabile ntate moruti nako ya rest wa mofa nako ya phumule wa mofa but nako ya sebetse e tshwantse be teng mo nana ngwana na rona sebetsa fela only Saturday doesn't make sense unoro wa phama lwena so come here meskata bo
Dumelang bazalani. Dumelang. Lentswe la thole la ntate moruti ke le utlwile. Ntate moruti ke ne ke lakatsa ekare bana ba ka ba babedi ba bana nang ke be ba le teng. Because na always qala ho tla tsatsing le? ha ke qala ho tla ntate moruti. Okay. Ke dilemong tse ke tsamaya mona Victorious. Okay. Ntate moruti. So then Tleme mo. bana ba ka ha ke bua le bona ha ke ba khalemela something ba yentse phoso ba re ke a ba hlekefetsa ntate moruti tloa mono ba mathela family ba lo jotsa family hore nna mme wa bona ke a ba hlekefetsa ha ke batla ho bua maka bile ke ba ngadile ke ba boleletse ka ra ke re ba se ba le baholo ha ba batla ho khalemelwa so then o mong o na le 27 years ha o se butlepe o mong o na le mo ka marma because ha ka re kwena 27 years ya ntate moruti ke bua nnete ntate moruti o bokae wena ke hlaile 81 ntate moruti o bokae 42 years ka di 5 tsa June tla be ke etsa 43 Jalo bangadile ke bangadile ntate moruti because ha ba batla go khalemela ntate moruti last yesterday ne ba dula Belfontein ke dula mo Bloemfontein bana le hotla ho nna mona na mosebetsing ba ntshakela ntate moruti ha ke tswa ke thebola ke ba sia ka room ya ka ke fumana room ya ka ha ke tsebe e ka re like kore like ha ke fitla ke chaisa ke ema ho yona ke ipotsa gona ke qale kae ke banana ba le 2 ba ithunta te moruti ke bana ba ka ha ke bua le bona ba re ke a ba sotla ba mathela di family ba jotsa di family hore nna ke a ba abuse ntate moruti family be di kwata be di nkwatela le bona sometimes ba le di family ngwanaka o entse antla ba bangala ba tsamaya di family. Thank you ntate moruti ka nne I respect you ke le boela lentswe la today ntate moruti thank you ka morao Dumelang ntate moruti le kereke ke nna Bontsho Lempe ntate moruti lentswe la today ke utlwa leng kamile haholo ke na le bashimane o 10 years le 7 years ka baka la pain tse ke fitileng ho tsona ke silwe ka bona ba le babedi every time I ke ba khalemela ntate moruti ba backchatter so se ke ipoleletse for you know what it's fine just do whatever you want I don't care anymore ko se ke lositse hope ntate moruti so thero ya today ke nana I'm gonna call back o mo 10 o mo 7 ntate moruti le taba le nyalo ntate moruti ke utlwa hore ha ke batle next ke batla go godisa bana ba hela ha nka bana hela ba le ntate moruti ha ke sana hope batho ba ke kopanang le bone ntate moruti they end up being my responsibility so ke feel for ke pulane ka re lena o tinile no re pulane Skatama. Le nna ntate moruti ke re a ke sa le batla lenyalo ke sharp a ke sa le batla moyo hallang gore dilo tse ntse bua ka jone ntate moruti ka go bua ka bana ba ka se ke bile ke dula ke notletse ka more go jampiwa dibete go apariwa se go ntshiwa se kore Tlong bueng di thutileng today so fana wa ka hi boy man o tlele motho o tsoma maikeo Pastor, although message ne lo wa bomme ha ka lo tsatsing lena empa he o la kena mane mo ilong o kene ho bontate ba irresponsible since
ke le e mong wa bontate bana ba sena boikarabelo bana ho tsamaya ntho ya Saturday ho ya Saturday ke o hloka boikarabelo so ke o hloka boikarabelo jwale ke ne ke kopa etsa a public apology ho mme ke phelang le yena ntate Okay. Izanonyaniso Ha? ne ke re izanonyaniso Izanonyaniso man. Okay nonyaniso. Tlo. O tinelo rabatlisa. Tlo meskat. Tlo. Tlo. Amar. So bona mosadi wa olla jwang. No, ke tla tla le yena. O utlwise bohloko nako e telele and that is yone le thata hore o phahame wa o utlwa o sa batle ho phahama Ntate moruti ke enough. ke eno mosadi wa hao. Mare you can imagine Le ha Sontaha ke tswa moo, ke ne ke tsamaya ka mona. Ho bo fihla o bitumo a motle. A tla ho nna, ne ke tsamaya le bana ba ka. Ba re, "Ausi, ke o ratile." Ke be ke re ho yena, "Abuti, ka mokgwa ke utlwa hore banna ke sa ba batla ka teng." A re, "O le mokananyana ka re." A re, "Ha ke tlo tshwana le monna wa hao, ke tlo ho tshwara hantle." Ntate moruti ke ile ka mo fa di-number tsa ka, a nka number tsa ka. Ha se la ntse a mfouna hara beke, ka betswa ke lesole, ha ke kgone ho etsa ntho tse mpe ka se ka rapela. Di nsitisa ho rapela. mosadi wa o fane ka dinomoro. ke a utlwa moruti. How do you feel? Actually disappointed ho nna moruti because I feel ke nna ke mo pusheditseng hore a ba qeteletse a fihlile leveleng eo ya bophelo. Diketso tsa ka ke tsona tse mo pusheditseng moo hobane basically le ebile ke surprised a se ke a mo tseba mosadi wa ka ke na le 22 years ke phela le yena so ha se motho a nang le attitude ya hore a ba fana ka di-number phone. I feel hore no tjena o sa le leveleng yana e le hore o fed up no. Bua le yena ke eo. Nonyaniso mosadi wa ka ke kopa o ntshwarele ka dintho tsohle ke a tseba ke o foseditse ka makgetlo a mangata ke a tseba ho thata haholo pelong ya hao hobane ho ya ka mokgwa ke hlokomelang ka teng e kare o no so fihlile pointeng yana e le hore o kwetse pelo ya hao for nna mosadi wa ka ke a kopa ke a tseba ke o foseditse empa ne ke kopa o ko mphe monyetla hape ho leka empa kgetlong lena ka ho leka ka tsela e batlang e le betere ho feta tse neng tse ke di etsa dilemong tse fetileng. Ke a o kopa mosadi wa ka ke kopa o ntshwarele mme ke a o tshepisa ha o ntshwarela ke tla ba ntate a nang le boikarabelo for lelapa la ka hobane ha e le ena taba ya Durban July e ke e phetseng dilemong tsena ke nana ke kgathetse ke yona ebile ke tswile ho yona ebile ke hlokometse hore e o lematsa haholo kae ebile e lematsa le bana ba ka haholo kae. Jwale Ba kae bana ba hae? Ba kae ba Sunday school?
ke kopa o ntshwarele mosadi wa a ke mpitsetse bana ba hae e mo kae o monyane a holang mpitsetse yane wa Sunday school ke mang gape ya reng tshebeletso today mo thusitse wena ke bona o llela ka lla bo tsentse mo gotse ha ke gopola gore ne ke phela sentle nna ke le tshabe lenyalo ke le batla gape o no phela sentle ha ke le tshabe nna o ngutile gore ke fear next ke le krile lenyalo ka mo kerekeng wa nguta di everything go motho wa mme o tshwara motho wa ntate yang nna ne ke le queen letsatsi la gompieno la ntshwara right tate moruti next mare nna ke batla go ya gape mo lenyalong la gago tate moruti o re no le ke ne ke le queen nna lenyalo le monate tate moruti le monate ke le batla gape nna ka ya gape nna ka ya msare le mansodi modimo ka ke le lokolla ka lebitso la Jesu Kristo Nazareta lenyalo la hae ke a kopa moyana mo hopole ke a baby tlokwana ngwana ntho re papa o dula le siko ka tlong e etsa jang e feels bad o etsalang go ba bodutu ka tlong ha ke kgone le focus dithutong tsa ka o ba ha o mo shebile mama o kana kwa papa le siko o ba le jwang ha ba mo hopola a dula alla now Sheba you're causing the pain more the same pain because ba dula le yena o ifitsetsa ka mo aba mo hopola balla a hopotseng papa lona a balla ya ntate moruti le mo shebile o bo fila jwang kana ko mama wa llang be ke fela ka ntate ka nga sa khutli ka so o dula go tlosa bohloko kopanantsha mphela phela se le lo yona kena ha bekeng eo a tlo tsamaya e le labo o qadile o tsamaya Friday Saturday so mantsibuwe bomme ba ne ba ratang ho ba busy ka rona ba rata ha ke tswa madimona mabalo ba ba gago ba ka ba dutse ka tshebeleng Saturday so sa bosibu ba le ba gago ke be ke tsoa ka 3 ke rata go rapela ka dinako o betsela ka 3 ke tlo tsoa ntate moruta ha ke tsoa bomme banana ba ba gago ba ka ba dutse ka tshebeleng ya bona ke nasdo ya ka ke bomme ba baholo ba bua ka yena ba njwetsa ba jwetsa nna ba re monna hao tate moruta ha ke tsebe nka le bua lentswe leo ba re monna ka o tla tswa a kena ka tlung ya hae a sa fele a sa tsebe taba tsa hae and ba batla maileng teng a yo nyala masepa a mangata fela ba ba bua ba re e bile ga rata mo ke bona ba nkentseng gawe gore monna ka o na le girlfriend before ke tswa madimona ba re ga rata e bile maileng teng no jena o na le girlfriend jwale ntho e re yo etsa ka yena re yo etsa fela tate mo ke mo ke tla reka powder teng ka laboratory ke tlile mona ke be ke rapela ka powder eo ke rekile mo ke betse ke ke butswela tate moruti ha ke butswela a ba phone e le laboraro ke ne tate moruti ha ngudise bohloko ke rata o mo give apela ke ga ke sa matla ke tswele pele ka bophelo baka but ha ke nka ba sera se ke re ke tswela pele ka bophelo baka bo batho ba ba busy ba ka rona ba confess ba bua ke be ke re hen ne ke tse ke a le tlolela lenyalo le because ba loi ba re ba rata ha o le tjena ka ga lapa laka ke tlo tshwanela nthuna ke fightele ke ka mo ke tla ile ka reka powder teng ha ne ke utlwa ba bitsa lebitso la hae hore o yo nyela masepa makana ba bitsa le ngaka yane ya hae yane e ne tse ho ntate o tho patala 450 ba ibitsa ka lebitso ba re ngaka yo ya bona eo ba tlo dula ba ya ho yona ba njwetsa mahlong ntate mo go tlo njwetsitse ile ka 3 ke robetse
ke utlwa ba bua le rona ba bua ka mona ha ba qeta ntate moruti hoseng mosadi ona a ba tsoa e etsa hape ntho eo ke be ke jwetsa ngwana wa ka ke re tsa ke ngwana ka bo skeke bo mme banana ba kadile ba buile ntho e itseng maobane ebile mo ngwana ka a buile lentswe re mama ha re give up ka papa ha re phileng re le tjenana re kgawaneng le yena because ntho tsena nka re le yena wa tena o di fa matla ka tlolla jwala because ba nka ba mo fumana haholo ha ya jwaleng ba tjho jwalo so okay because of time okay ntate moruti o mo tshwaretse ntate moruti ke mo tshwaretse mo jwetse ke o tshwaretse mara o tlohelle jwala because le madumana a bua ba re ba o fumana jwaleng ha o ka ntshepisa hore o sa hlola o nwele ha o ka nna ke tlo tswa ka tlung le bana ba ka ntate moruti gore re tswile ke yana o qadile wa nwa hape ai a ke sa bapalla ntho tseo o mametse o itse ha ka nwa re tlo tswa le bana ka tlung okay re tlo jwetsa ntate moruti wa tlo yentse o fane ka declaration o declare o declare o iphatlaladitse now ba tlo monwesa because ba tlo batla etsa yona ntho o etsa le ntho e buile you don't say that okay ntate moruti ke mo tshwaretse ntate moruti modimo ka ke ba kwaela ka tlasa mata ke sireletsa maphelo a bona ke a kopa morena Jesu family ena ha ke phela hantle ka molemong wa bana ke rapela ka lebitso la Jesu Kristo Nazareth ba etse mohlolo ke a tseba ntwa ya bona ha se a nama le madi empa ke a memoya ke a kopa morena Jesu ba sireletse ka lebitso la Jesu Kristo Nazareth in Jesus name amen ke na musimo sino mosala musimo man a re bila khalo tsama ka mlomono wena no re tore o ithutile God bless you guys nna ke nna ka ga bontate moruti ntate moruti gale ke ithutile ntho tse ngata wena ho tloa gale ntate moruti ho tloa ntse re le ka kwanana o no go ruta hore re ithute ho ithata ntate moruti wa ba go ruta lo nna ne ke se motho a ratang ho shave ntate moruti o tla ntho tse ke rutang wena no se motho a ratang ho etsa ho shave ntate moruti so wa go ruta hore re shave o wena wa rate anaconda e dule ka ga muru Shaka Zulu so ntate moruti ka o ruta le hore ebile mohlango no ruta ka bontate o ruta bontate hore bontate ba ithute hore ha ba fitla kerekeng ba iphumule maoto ba ske ba jampisetsa batho ba ha bana dikoloi so ntate moruti ha ntse tsena ke di ruta tse ke rutileng fandaga ne ke tsama ka tsona loss so ntate moruti ya ba wa nsenya ntate moruti ya ba ke nka ntho ya hao ntate moruti so motho ke utlwana le yena ntate moruti ene re la sa hlapine ke mo hlapisa ntate moruti ne ga tle ke re wena ke tlo hlapisa ntate moruti ne ke bea metsi ne ke mo hlapisa ntate moruti be ke mo tshasa la re ya ke re ke ntate moruti o bona ntho e buang ya hore o batla motho a o phumulelang dieta nna ne ke mo ntshetsa ke re o tlo rwala dieta tse be ke di polish ka bonna ntate moruti so no ntate moruti ka baka la hore ke ikulele nna be ke gutlela ha rona so ngwana rona ke mo rutile bo ha tla bosiu a kokote a ska fitla bosiu ka tlung so ha ke le siko ntate moruti ka bona o kena fela o itaela o etsa ntho ngwe le ngwe so ka tlung ke bona ka re ba sa ba tlwaetse ntho ha ba mo galemele so nna ntate moruti ha ke le teng o sa tshabela o kena ka tlung ha kena o ska ga boteng ha ka o tlo teng wa kokota kona qalang kokota tla kokota tla botho kena so ntate moruti no ane ke le teng be ke moruta ho kata story sa ka short be ke moruta o mena dikolo so ntate ka o re ke a mosotla o sotla ngwana every time ngwana le ha o le teng ngwana tshwantsa tshowe ngwana tshwantsa etse eng go re ngwana ha sa tseba na tshwantsa etse eng so be ke re mara ke tshwantse ke morute because o ntsa le monyane tshwantse a ithute go re ke na le ntho ya usuwa hawo ntate moruti ha ke ka bona ka usu idutse mo ntate moruti ka re ntlo ena ka ifufisa go re ke batla o dule o le sekolo so ha rona ba re ke sotla ngwana rona ha ke mo khalemele ebile no be ke fitile ka ke qabana le ntate wa ka ke bolela ntate wa ka ke re e le go tlile ba khotsi ba e ka bo 9 ke re le ka se fitlhe ka 9 tjena na ho etsala le tlo batlang ba re tlo sendelana dintho di game
ke re ka nako e gate di kwetswe so ntate wa ka ba mane ba fe phone ka speed ba sendela ne di game so be ke re o papa ke re every time ke kgalemela ratine o batla ho kena and into e etseng ka re nna ke pause go tina gone go identify gore na ke mang a go ska tlhola lo lona le ntate wa hao ha hae ska tlhola o lo lona le ntate wa hao hae mane ke molaong wa hae until wena o ba le your own place and apply wa hao molao ke yona te tlo thusa that's all from now if ntate wa hao a feel gore ntho e etsang a right jwale e tlo frustrate wena now relationship ya o le ntate wa hao e tlo ba monate and o dula ho ntate wa hao so for the sake ya gore le se ka la ipona o le miserable mo tlohelle le yena moshimane no mo tlohelle wena o tla itulela ha hao eno sebeletse o tswa hao la o ka ya khirong sa mo dula khirong ha hao mo tlo kgona mo phela te bo batlang ka teng ne ke tlo bua ntho nngwe mara jale ke a tseba re ka o kwatisa lona basadi ba batho ba batsho le a kwata le a kwata ha o ka tsho jalo o tla ba kwatisa mosadi wa motho moso or a laishe kolo a laishe bana bane a ba ise bo ntata bona e ka ba teng ka ba ise bo ntata bona e ka ba teng hore ba ke ba lo phela environmenteng e nngwe e tla etsang hore mohlang ba khutlang o tlo gone o sebedisa yona hore ha ntse le ntena ke tla le khutlisetsa mo le tswang if le sa batlo tlo mamela tje eno ba nke ba itse hore na ba lo sotleya kwa a bae ngabanga mosadi wa butwaka ke na le butwaka mara ke mmitsa malome mara ke butwaka o hlokaetse optiseme ine re optiseme a entse ngwana le ausemo optiseme na gana trekere tsena tse chekang diforo di tse chekang mosadi wa butwaka girlfriend ai ine mo heletsara ya tla mo a sebetsang teng mo ntse cheka foro teng ya Seme a gre ntwane le rata Seme ngwana hao ke ena Seme ngwana hao ke ena a qetile ke ha tswa a itsamela o butiseme ke tswana la re a imise trekere a nke ngwana a tlomme mona a tshekentsa bile ngwana ma ha qetile o so ka wa seba ya bosebe ke a tshwanela gore a phandele ngwana gore o le modudisa kae and then a qetile nene o siana ba molata ngwanana now the problem ya lona hape e gotlela back to tabeng ya gore le mofuta wa batho ba kgonang go phanisha bana ka tsele right ho lona discipline not punishment yeah I will say discipline or punishment ho lona le bitsa le tlhekefetsa bana bomme. That is why little le bana ba very useless. Tloka maikimo. Very useless. Eh ngwanaka. Ene nna dedi ntho hore o rute ka ntho hore ngwana ha o sukudisa mo khutletsetse o ntate wa hae ha o qalo e bua ene nna ine nsebeletse. Ai. Ha ke qalo e bua. Ha o qalo e bua ntate wa ka. Selemong a ke sa hopola ne selemo se feng ngwanaka a ba mo ferefere a itse ha ya school ya ba o ntsa ya ha bona ha o gutla basiu ha ke re ke a bua ke phoso a ngala a go ya ha ntata wa hae ho fitlela ke mo dumela ke re tsamaya o buti but ne ke le bohloko be ke mongala ke re nthongwe le ngwe hao o tsebe ke tswile bophelong ba hao mohlanga na gutla ntate moruti o na tshabile o bua le nna o na kgethe o bua le ausi wa ka phone hore ntate wa ka wa nsotla ke kopa o gutlela hae ene tsatsing le ngwana ka o tseba ha ke re he ke kgona o mo galemela ntate moruti ene ntate moruti nna ke bohale ba re ke bohale bana because if ke re nthwena ha e tloe mona ha ke emele hore
ke khutle hape ke tlo re va se komo yena ntse dutse mona so bana ba dula ba re ke bohale ntate moruti ba tsatsing lena molao ono wa hao ke tlo o sebedisa ke khutlela back ke qeta ho bolela wa usi wa ka no ke go yena le ya utlwa ntate moruti hore ke re ke tlo khutlela morao ntho ha ke sa e batle ha ke e batle ntate moruti le ngwana ka ke mtswetseng ke a mmolella ke re nna ntho ke sa a ke sa e batle ha ke e batle because ntate moruti nrutile hore ntho ha o sa e batle ska change o sa no re ha ntho ena ha o etse e ka re o a e rata tsatsing lena but yengwe ya dintho approach ya bana ba lona is very important le yona ska approach ngwana ka mistake because some approach o latela mistake it depends mistake e yentse gore e kae le re o tinne ho lo kae it means when mo approach jwala ka tsela eo jwala o sa hlola o mothusa o tlo ya o le yana o le anger o shouta that is why again I say le jwala ko ba frustrate that is why sometimes you call them about these efforts o bue le bona from today channel and then nene motho a yentse ngwana mo dudisa fatshe re mamela thabo a gre go bleletse gore ntena ke rate mo fe chance mohlang o reactang o buile wa bua le yana ka magetlo not or every time o dilo ntse o react ha e se le jwalo e se le tlhekefetso because jwalo o tsale frustrated wa mo frustrate reaction ya tshwana la ba jwalo every time o ba approacha wa lwana wa shouta wa chikana tsontse bue le yana that is all tshwantse le bue le be le na go le dulang fatshe le bue le bana ba lona re ngwana ka o tla tsene na ke batla re tlo bua go tlo phelo channel then how mona etsa ba di etsa ntho tse rong wa ba bitsa la re la hopola ke le jwetsitse gore ntho ena ke khalmetse then wa ba hopotsa pele ya hopola ke le jwetsitse then ke mane mo qalang jwalo o react now you react get the sense god bless you guys are kwa lenkereke ba eti ba kula ntlongwana ka pelenyana bate ba kula le tshwere ke amar ke na rena batho ba kula motho fa ndaga ne ke thabile o tshwere ke ndate ke na ka itlhona to a gola wa e bona o e shebile e ndate ke na ka itlhonga mo eng ha ke tsebe ke tla ke enda yo na ke tsebe ndate re mong nna ke hloshwa ke leoto ntate le etsa leoto la hai a ke tsebe ho etsalang ka lona neng le hantle neng le etsa ntho tsena tsa yona ba tsona ne di nkutlwile fanda ai ne ke di ruta ntho tsena a batla one le a tsamaya le a tsamaya ka tsamaya le ba kae le babedi le batla ngo yana re batla ska ya mosadi a ska ya mosadi a etseng a ska ya mosadi le batla ska nyala mosadi a ska dula le le batla ska dula mosadi wa o re kitsa dibeko tse ngata ho le motho o re kitsa dibeko tse ngata le mo tsekisa dibeko o re kitsa dibeko tse ngata motho o re kitsa dibeko kae ka go ba rekisa di tlemeng kwa la ke tseba ke se mosadi o kae mosadi o kae mo tlo bona o sa monna wa o rekisa dibeko o rekisa kae ka difemeng kae tsane tse ka pela Twin City wa utlwa o etsala ntate wa tseba ke bo mang ba buang le eng ya bona le lona le eng ya bona le ntateo ha re letho fela re batla go ba ska ba phela sa malena le banna ka pala basadi re banna go pala basadi so le ba loela ba ga ke sa go feta ka mona ka tlase ka difemeng ka mona dikhelete tse ka ne re di etsa ka sa di etsa ga sa ngwana bana ba fitla mona ga sa tsa dikhelete tse ka ne re di etsa ba re o mo kentseng dihlong mo kentseng dihlong ga ba kentse tshosana ka dihlong ka mona mo kentseng tshotshwane ha ska ba bona go ha ona le beke wala hana wa ona le beke inteng tshotshwane mo inteng ka penya Mam fucking bovani, tshotshwane ke mo lokole Renza. Ka montsha ke. Ntse.
If it's your first time kerekeng ha se yena o buang empa ke baloi ba molaileng ba ka hare ho yena. Ma re tsetsa le entse. Re na re tsetsa moriana o. Le etsa le mami mara. Ha? Jole le tsetseng man ma sebeletsa. Ga re tsetse moriana go kopantse ka dintho tsa rona mo ba rekisetsang teng mo. Gore o etsa le mo. Ba ska ba rekisa fela ba ntse ba rekisa ka nkana go loiwa. Putang. Le petit. Toi. Letama. 1, 2, 3, 4, 5. Bye bye. Amen. Ndate. Ndate waka. E ka inthono no ibona ka lihlo. Bula mahlo. Bente phumla mahlo. Thole pele. Ha ke ke bona ke ha ne ke nke sipone ke ne ke bona ke tshwere sipone ke. Mo fensi sipone. Famo tu sipone hle. Ithabenda. Eka. Inteli. Inteli. Inteli te. Oh, bantu ayela. Tshwara pele. Litela ensa gre. Litela ensa. Why le science? Why le science? Why le science? Heads. Why le science? Hands. Ite. Le bapala kan. Le twins. Insane. Le twins. Insane. 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 Hauna molia. Msancho chone le khawane le. Mosadi wa haike. Le atama. Pegu tsebe ha tshwere ke pegu tshwana le Nigeria. Wana le pego le tshepiso. Batswadi ba bona tshwantse ke ba botse gore o etsana. E batswadi poto mane ba. Le ntsi. Sipone se ka rentitse. Jole wa le batla ba le. Wa le batla ba le. Ha re tsebe re batla mo balisa. Le batla mo balisa. Re batla mo balisa go yela ha rentitse la ka tlola ha ka mono. Ai tshebe. Le atama. Swang. 1, 2, 3. Bye bye. Amen. 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 Itshebenda. I guess I want to Kuba. Le ashara la bon khon. Le atama. Le bakai. Le bakai. Le batla mosadi ngwae. Le ntse re ska ba le bana. Le mokwetsi jwa ngwana ska ba le bana. Re nkile diphahlo tsa. Di eng diphahlo tsa? Phahlo. La di sa kae? Mabitle. La di sa mabitle. La di bea mabitle. And then a dula opelwa mo. Le mo roba tsa le. Le thokolosi. E se nna go ka e roba la le. Ke na go etelele. Ntsha ntho tse di kentseng ho ya. Le enyae. Ha re nix. Ntsha. Ntsha. La rinsa. La rinsa. Ntsha. Putang. Putang ka speed. Putang. Kulokole. Ngani thokole sialo. La tandi photla tsa le mo di tshiketseng teng. A lokoloe. Ale soklet. Ketile. Le atama. Le enya hae. Ha re nix. Tswa. 1, 2, 3. Le tsamaye. 1, 2, 3. Kubai. Ausi. O bona o tsoga. Ba ba gago. Wa ba tsebe. Eh. Ke nya.
ga se nix ke motho ene ke mo sebeletsa le ba bang no ba sebeletsa o etsang ne ke sebetsa ntlong yo tate Modimo a bless tsama ntate ha na go rapela bone batho ba kae ba bararo ba ba tseba ba bang ya ba tseba ba re bone ba o kentse tshotshwane ka letlong diswana ke ka le ke di bona toilet mo ana sinkine di ketsa koto mo le go bala mono fela ne ke sa nahana ke dikoko ya di hwetsa wa nga tswana di ka toilet yo ba mo romeletse tshotshwane ka toilet e qetele se kene lehlong bothata ke but ke sebedise everything that o lla ka hlwesa falling tswa ke stedi so ke bona ntsa toilet ke ntse ngwane ngwa palesa ska la ntsukudisa a ke batlo sukudisa ke lona le mo kentse kokwana le ke ngwana palesa kokwana wa le mo ke kokwana ga batla fa street mme wa ntse satan ya man ha yin lan challenge ha o challenge ha re khone o tsena mo palesa ke o bona ne moja a ke re ke pelo ya hae yo why ngwana o yena le bohlale why ya le bohlale re ntse ska utlwa mo boletse le bitla mo file 7 days le mo file 7 days ntse re ke flu ya di doctor flu wena wa tena wena wa tena ba tla palesa ska ba le nix mo se metso palesa o kae ga mo khone so why not some film sebetso a o blela o tswa interview ke go mo restore gantsha o nana ntho e kokwana ke tšhelete le yona ke re tlamele re consult wena o ntse go ntsha wa bapala re mo tswela le Nigeria yo re ntshitse ntate 1 2 kokwana ya wa e sebetse re batla tšhelete rona le tsamaile ne go bye 1 2 3 4 5 bye bye le mo tsamela ngakeng ya le Nigeria ha re khone o tsena ke go tshepetse ntho mo gagage no sonso ya o ya mafika ka bo ke ndilo tse re tlhabang ha re khone ya no maphoi a ke one re fofang ne re mo setse morago ha tswa interview la opela o tshepetse ke tsele tshikele dintho di ke tintsa no o ile ba yetsa Antina masepa wa powerful yona le powder yo dilo tse da lawyers yo tena ke ena e kae cause tsatsile November re ntsha tšhelete wena o senya di-plan tsa rona re ntsha tšhelete wena wa senya ke tsena ntho tsena tse ke reng di kenyeng ke tsena a ke re kenyang dintho tsena o tlile ka mobu o bontshitswe gore a tsele mobu a o hase ka tlong o tlile ka ona ene o gopoditswe ke toti ha re mo gone no re tshwarele wa bleed come call you right wa lokolo re tshwarele re qetile ga ke ka le thola ha 1 2 3 4 5 Pali o bona o tsoga ke bone mme wa ka zono okay a tumela mona mama o itse tsore keng ke lotonda le ke na go kae ke go last year ka June le a tsama ba
a go utlwe le reng le a tsamaya ga tsaba le ba kae le ba kae ga fa wa le motshwarisitse loto ga bo kwa letso a ska kgola towel a ska kgona go theoela ona towel o baneng una theoela ona towel ga bo roba la moroba ga bo ketsa tshitsiri le mo kentse tshitsiri ka loto wa le mo etsa jwalo o la batla go ketsa botlale mo o na batla ketsa motlale mo jwale le kentse jwang tshitsiri loto nae ga mo hatisitse yona le mateng ntsheng mpe ke bo mang batho ba batlang o go etse 7 days ya go hlapa ka letswai and o ena leo le tlwaetse go futha ka lona mpe lona ka pelenyana nna ke batla go kwala kere ke tle ke lo pheya bea mphe tšhelete letswai lena ke le re futhang ka lona le kae mpe lona a ba ke boka letswai le 250 mpe metsi ane a o hlaphotseng ba botseng o etsaetseng hoseng phomotseng buang hleng se le ke buang ba ka batho tshwantse ba pake Okay, ntate moruti Mamojalefa na dutse setulong seo sa hae a dutse le mme Mamakgethe and then tse re le busy ka di responsibilities tsa rona. Now re bone mme Mamakgethe a tswa le Mamojalefa ha ba qeta fela ho tswa ka monyako ya ba Mamojalefa ha sa bona ha sa kgona ho tsamaya and then ra mojara ra mo isa ka office lentswe fela le Mamojalefa le buileng ha re le ka office o itse ke kopa le re ntate morutang rapele ya ba Mamojalefa wa thola Daina ka tla ntate moruta tlo bua hore na ka office ya hao ho no se o le jwang Daina Jerusalema holy Ntate moruti Mamji ha gale le baleng man na tshwere ke me ba Mamakgethe a tshwere ke me ba Mamakgethe a isitlile ka me ba Mamakgethe be ke mo sheba ke re Mamji keng a ba sa nkarabe be ke me ba Mamakgethe ke a nyebella ntate moruti be re tsamaya lena re mo setlele re fitla re mme ka office ha ke be ya Mamji ka office ntate moruti a dula setulong ho tsule polelo fela ke re ke kwala bitla la Mamojalefa na santsana le smell se ke sa se tsebeng ntate moruti ana le smell and Mamji ke motho a hlapa ona nkga lefu ka etsa o fitla o ke nke metsi ana ntate re go founela ntate moruti o bo ke nke metsi ane e ba tshepise ba tswala takwana ane a no ka ntate moruti o bo fitla go ke a tshela ka ga kopi ke kenye monwana wa ka qetile ke tshela Mamojalefa ka hlalosa ke o qetile ka reng o fitla wa rapela ntate moruti ntate moruti o fitla ke tshela Mamji ka ona mahlong ke mahase ka ona ke motla ka ona mahlong Mamji ka ba right
When you walk with me, trust me. Trust me in these things that I'm making you do. The difference between Elisha and Moses. I taught about the difference between Elisha and Moses. Moses, and I said Moses was anointed, but was not creative. But he was not creative. But Elisha was on the other hand, was anointed, but very creative. But creative. He was able to create a miracle for a human being. And create a miracle. Jesus created a miracle for a blind man. I did not strike. I could not remember for was and I had to create a miracle, a quick miracle.
Bele tswela no go bontsha something. Give me salt so that I can showcase you something. Permit ya naka. And give me that water. So what's about 3 days? Emo. Bele tswai. Be 250 ya ka tswai. So what's about 3 days? So what's about 3 days? So mo famba kudi ba lona. So mo famba kudi ba lona. So mo famba kudi ba lona ba hlape. Date modimo wa mona a re ba lokolowe. Msamthele ke ntse mahlo ba. Le ntse kuba. Get out! Get out! Thank you, Jesus. Sena. Metsi ya ka kae. Ntate Makgetha nthuse bula mona o mpha ke kwetse ke tla etsa jwang? Tsamotse 3 days. 3 days. 3 days. 3 days. 3 days. 3 days. 3 days, Shwani. 3 days. 3 days. 3 days. Tsamotse pa 3 days. A kgathalle o jwa ke a kgathalle ntho tsa di fasitse o le kae 3 days Kasbit 3 days family no 3 days o lo hlapa tsa mo hlapa fela tsa mo hlapa la o sa tse mo hlapela ke kopa le nke le tswele na lo hlapa la o sa tse mo hlapela o tla bona pele o tla bona di results 3 days samang ya ditulong ke tla bua le letswaile na se le tshwere le metsi a ntate tshela batho o na le 200 ke o tshepa tsamang ka letswaile gore na o na le 200 come so la ka bona le 200 tlo ka spit mama o bona o tsoga ba fonda le o tole jwang le utlwe le o tolang Thank you, Jesus. ngiyabonga baba bongile ile tsara ntho tšhelete ya lona mamela ke motshetse ka metsi yena e bila ke a itshwenya ka o mo deliver mama e ka ntho ha e ntate ke kgona lo ra o ne sa gone le tshwere utlwa nene ke last ka June tlon Sama ke tletile mama last year ka July ka June ke na go kae it's about a year Paramba babe, para la 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 la. Hey paramba babe, hey paramba babe. Hey paramba babe, hey paramba. Hey paramba babe, hey paramba. Hey paramba babe, hey paramba. ke le jetse ke re kenyena ka re batho ke ba rapelang ba bang re ba fodisetsa no to se dule a ba tlo dula o ka e usiana na tshwantsho gaole maoto tsa tla ke le jetse ka re modimo mona o re batla fela re bontsha tlole re tshwereng ke mosadi wa ka a lo hlapa ka letswailane mo fe lona mahala mo tshele letswai a ka e matswai a lela twa kae
Ferefene kae? Batho ba foletse. Batho ne tshwantse sentse le ba latile immediately. Ke mo latile. Ntho le tsweng. Mosadi wa kae? Mo botsa fa tsweng le leng ke leng. Ke le. Ke hlaba baloi. Tla kwa. Mphe hlaba baloi. Mphe ntho le e bitswang futa hlaba baloi di tle kwana. Mphe kwana. A ke bile ke hlaba baloi ka yona. Le yena ba hlabe ka yona ha o kena mosebetsi mane bo hlapile ka letsoe la hlaba baloi. A ke re tlwaetse o le tshela jarteng. Thusampheko. Hlaba baloi. Fela. Salametsi ane aka. Ha le kena mesebetsing lona ba hlola ba utlwa ke matswalo. Phamisa hlo kene ha monate ke na monate. Tsa mahlapa ka letswa ileno. Hore na ke hlaba baloi. Kapa ke futa hlapa ka rona 3 days. Tsa mo hlapa. And ba hlola ba shapua ke metswalo mesebetsing hlapang. Le ba bona diriti. Hlapang. Wa tswa ke betsa bana ba le fukutsa nyane fela le tshela ka speeding tsa ba kgetha because ke bona le tshela staraga. Maphuthe wa ka hleng. Le mpolaisa tla wa le san romeli itsinyana. Tjo le amphamela wa tse. Modimo ka ke mo rapella ka lebitso la Jesu. Shebisa le tsona hodimo. Ai spray sana serete. Le mologolotse. Le atsamaya. 1 le atsamaya. Le mologolotse. Khale. Ke batla position ya mosebetsi. Ke batla position ya mosebetsi. Mo fe mosebetsi wa hae. Le mo file. O ithotse. O tla thola. Yatla. Le bakae? Re tsamaile. Tsamaya khubai. 1 2 3 le tsamaile. Le mologolotse. God bless you. One, 2, 3. Tell. Qetile ba ke ba fafaditseng tla ba rapela ntle ka la borao. Ke re ke se re dutse nako e telele ka ra nna tshwantse ke lo pheha ke dubile tlhama. Ke beile le afala le patsi tshwantse ke lo krapa. Ke tsebo pheha. O ka mosadi wa develop. Mosadi wa develop o kae? Ba o file. Ke tsere ba lokole. Le ba lokolotse. So, why you soka tšhelete tsa bona ditle? Why di soka ditle? A di tlo tswa. Di tlo tswa. Nini? Le mo kentseng ka mpe? Ana mo jisitse sekolopata. Le mo jisitse sekolopata? Nama sekolopata. Nama sekolopata? So nama sekolopata ke ntse o hula ka mpe nyane? Yeah. Intse. Ka la bohlano ne ke bua ka hore basadi ba nyetsweng modimo le bless hobane ha di figara tsa lona di tšhentšha sentse le ka ramanyalo o betere ho fapana le figara tsa lona di tšhentše le so nyalo. You can imagine ha e ka tšhentšha ba o jitsa school pata e so ka nyalo because ke ano jitsa school pata mara monna ha e ke a ntse le tšhama boy o ntsa bona mosadi wa hae a le motle lona ba so ka ba nyalo hle sebeletse nako pele school pata di fihla. Yeah, new piece. Well made. This is it. Se tlo tswa nene. Mba e tlo nyamela nene.
Nini? tla tswa nyamiso sa Tšhelete tsa di kae? tšhelete tsa ge mo file tsona ke tse Le di lokolotse? File ya eo ka yona? file a e teng e dutse ka godimo ka lemo E dutse ka godimo? Tsamaya. 1, 2, 3, 4. Tshwara ngwanaka. Tshwara, okay. Ntho e, o na le yona spray se sa gore ga o lorile o ja o bo e ne lone tshwara ya 1 2 kwenya 3 4 5 6 ke romela ka mpeng tla bona tlo tswa o le stomach out wena o sa tshwara nka ke a hao ke a monna hao ya o nke le sekwanana sa teng letswai ke lena o na le bokae fanda ga o se ka ba tswa o sanka le o na le bokae o tla itlisa bula mona tshelepe bana wena o na le bokae lona le ngodisa gore kore le nketsa ka re ke kereke mabota e lona o na le bokae le ka ba ke 150 tlo kwana mphe ona 150 tshwara batshele o na le bokae 150 batshele 3 days